nu le nganga nai o le tai au Abe o le la ua puni tia po I poau E sau malua fa asusu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa fai o na tai au E amatanga o le aso fa popo o le olanga E tai au nai matani ufea ngai male ata E tala le lei ua so ai nei Samoana So titau pau le sua malie o le vine ula Pau fonga o le lupe lunga o le moso oi ula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso ko ua foa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso fa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai male ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Awa mo malie I mauma E asofo na valo ia I mapaupauna E vihinga ua paako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli mapaapetai Ya, toe fatalo fatu le o nanga lau sifonga taia fou lau fita fafong sa mo ni vaenga o le aso Nespareile le ua to ai tonu matini mai I sa valinga le nei vaenga o le lalolangi o lo matu no fo mau mawai nei California I Amerika ya a o tato iai ile a matanga lava o le nei tausanga Ya, e te tonunga sa moa e le lava le tātou wā foi. Le lava le tātou whai me whasolo, ia ona e ia e lua o malo whatanoina I le nei I tūlau le fiafi. Ia ai futa tonunga tele I nei mta upu tāua. E fia pa I ai le tautua ma le au aunanga, ale si fonga le taia fou. Ia te manatu foi ia ele o toe na malelaina ia tūlanga o lo iai le nei vai yaso ia male tatou iai le amatanga o le tausanga fou ma le urua I masina o le nei tausanga ia le taratonunga ia e tele pea ni a tatou avanoa ma ni a tatou malo whaataranoina ia a o malo ai o le nei a fiafi ia o le malo masani ia o le tamitai I tupai ia e mate tamwhai e tala noa I le au te lenga. O mea o lo tupu e le ngata I New Zealand o Amerika o Samoa, ia mesia lava I tūlanga wha I le tatou whainga malo. Ia malo masani whaafai ni on matano le fionga ia tamale tata I Mang Jensen, ia o le fionga tamale ta ia o se tasio applicants. Na apply I le vaenga CEO o le tatou lakapi, ma o ia fo I sa whaima
ma tresra ale uni la kapi tausaga uma vai lea lana toe apply nei i le tulaga o le CEO ia peitaʻi le ua uma na faifiliga e lē o faamanuiaina ia e matitalanoa la le tulaga na ia po le asa na vaai o le a foʻi sana silasila i totonu o le lakapi Samoa ia ma le ituatau taaloga a lo tatou atunuu ia po le mea o alu luma po alu tua ia po o alu faautafa ioe se taimi la ia po le tulae fitu o le talana o le fā i Samoa ia o le tulae valu i nei o le tulana e 5 a New Zealand ia faapena lava ona faagasolo a tatou malo ia e pei ona iai i lenei aso tofaina ia manatu nei o las faraile ne na was to na inisi vaengo le lalolagi asto na i tatou i totonu lava o tatou atunu o Samoa ia o le aso nei o momeo taloga o tapenaga faapusa ia e mese lava o le lava tatou te iai le celebration o le New Year e leʻi loga lava ona mataulia o lele ia le iaʻe aʻoga o le foʻi e le iaʻe galuega o pei uma o galuega i Samoa pe fetoʻa foʻi galuega le malo lava ia i le asogafua ai o te tatonu o le aso-ono po le aso-5 ioe pei o le aso-ono o le asogafua o te tatonu la o le aso-ono e toe foʻi ai galuega a Samoa o inei lava ia ia e na o le fia uma o aso ia toe foʻi galuega i le aso esoo ai ia ae e le tatonu o le ua vatu le tatou temi fitu minuti te ai le tulae ono ia a le a tatou agaʻi foʻi le amataga masani o le tatou totua ma le auaunaga ia ona faagasolo i foʻi la ia lea o le tatou proklame e la tatou afe e pese se tatou pese ia ma ou amataina ai le tatou auaunaga i se tatalo ia na amatai foʻi la ia lea o galuega a le nei potu faasalalau si ufoga o le taeafou usi maia lau faafofoga le atua lo matou tamae faafetai tele faamalo pule faafetai alofa faafetai auao lea ua matou aulia ma le manuia lenei foʻi aso faraile muamua o lenei tausaga faafetai auao lea ua faasolo le gasologa o lenei masina po le uluaʻi masina o lenei tausaga a o tumau pea lau mea alofa o le ola iā i matou faafetai i lou agalelei o feʻau magaluega sa feagai o lenei aso ia o vaega uma le lalolagi ia o loo taumafai lava e faaauau ia fiafiaga o lenei tausaga fou a o le fiafiaga sili lava i o matou loto tamae o lo matou ola e malaga faatasi ma lauafio lenei tausaga ma ona aluga amatamea lauafio e te taʻitaʻi lo matou ola o a mea e feagai mai matou i luga o le ala a o alu le folauga faalagolago ia te oe e
manu ai mea mātou te whaia whaasolo le nei tausanga. Ia, whi au mga rua ngore nei pō, mawhutaina I mātou e ronga pa ia tauto lua, pia fo il whalongolongo man whita whafonga o mātou tangata, ia whalongolongo man manino, na fo il mta upu talo ina, ta mai o te talo, tātou malau fio. Uina mai longa pa ia, tauto lua I mātou. Whamangalo I mātou I mea o sisea, o no rau sofa Yesu. Amen. Ia. Manatu sa mo le ua, manavanga le o le tātou, le ia le tātou a matamea ia te ia, le ia le tātou a mata so se mea tātou te a mata, tātou a mata ilena, tātou wafe ia te ia e whaatonu folau ia le tātou sāwalinga, e manatua foi. Ia e whai foi o le mātou pito la au. Ia au lautou foi pito la au lautou whita whaafafonga. Ia male tau mwhai e tau whaafasenga ia ni mata au pu mātou te tāla no ina. Ia me sili manatu le ua te aila ngirifitu te matangi. Whai foi ia uma e tau mori le tātou te talo. Ia e amata mea le tātou tautua. Ia e langa o whainga whaavai ia. Talu o na tula I mai ma amataina le nei tautua le ua valu tausanga. Masina le nei amatai na toa ia le valu tausanga. Ia talu o na whaavaina ia le tātou potu whaasalo nei. Ola na masina o Januari I le tausanga e afe iwa se lau sufitu. Lua afe sufitu. Ima o le Io e valula le tausanga le nei ia le tautua ma le au nanga lau si ufonga le tae fo. Ia talu ala na matu. E le whape o whainga a o le taritonunga. O le mea ua taritonu ia le au nanga. E ule lei ma le lei mea uma o mea e amata io e ma amata ia te. Ia te tonu fo le na o nei. Ma so sesi a au nanga. Pi whape na lava ia o le wha moe au tātou tangata Samoa. Le mawhai na sanga tonu matulanga le leini me pe au noa mo lo tātou whapai ma lo tātou amata mea I le atua soifua e a fuai ia le soifua la le lei na au le ola I nei ia I mātou ia e pe o le winga tonu le na e le lei alo tātou amata I mea ia tātou te oa manino ia e whapena e whaiwina foi I le tāua o le taita ia o lo soifua ma lo wola e lo tātou tamasili. Ia e peo na ufai atu sa moa I le vaenga o le amatanga o lau tautua mo lau whita whaafafonga. Ai longa o aso malawa I lo maleifua e le tai au ia o le tātou wala whaiane ma le tātou e le mwhaiana na le taia I lau whaafonga ma lau whaalongo. Ia mo meo o whaalinga, a inga, whaalinga a I lātou e le ngata I lunga upenga te whaailangi. Ia a o tala tu talinga, ma tala e pasi atu I lea, tātou te langona I nei lava le vala au pa ia le atua I nisi o wō mai masani. Pe tātou te le masani foi, e tātou te loa I leola. Tātou te loa I ona fōringa o nisi o tangata sili o na tāua. E tātou te le masani e tātou te loa. Tātou te vaai I lungo TV, tātou te vaai I lungo nusipepa, tātou te vaai I lungo... Ia ele ngata foi lea o tala wheaweai a tangata. Ia a o le langona lava le ia. Po le a lava tangata e te le fifi e mai te iei. Mua ror tala ua whea I le wala au le tua. Ia te langona le feel sorry lea tangata. Ia e o foi la I nei meo por kiki tātou te wāwao ai. Po le a le wheweshia I tangata ia e tātou te vai I lunga. E hau ina maliu le tangata. Ia tātou te vai a e alu tangata e a foi. Pei le respect a vele whaaloalo ia I lātou. Pe a whape o I lātou tangata I longa o se atunu.
po le harfe i tanga i le harfe se i lungo o tala fe avea i lungo nei me o penga tu failang ai a o lo na pa i mele vala au tatu te va ai e alu le tangata e fa ai loa siona fa alo e ui na vesi te mio le ola ai le fua ina le o mai le vala au pa ia le tua ia va pena fu sera ngona tonu le tatu tua ma le o nanga ia pe ona iai seli i foi longa i mea tau whawhiawhianga ia o sunga ia petelo ia po le talenga ia tawau mali ia pe o le urua iaso o le tausanga le ua o le aso tonu ia le fu tatu wawai atu to tele foi nisi o vala au ia le atua tatu tele masani ai tatu tele la talata iai ai e te masani e te silafia ia i la te mi whapea o le vahenga leo la upor kalame ia e tainga i se pese whaapitoa, ia tātou te tauwhai langona whatasi ai, ia langona whapea. Whatu e te fia maloa, ia a o mai loa teimi whanonoa ia i tātou. Ia ona tātou tauwhai langona whatasi la. Pese o la tainatu, ia mo moli toi alo whaanga o si ufonga o tai a fō. Ia po ai lava ua whea i le wala au pa ia lo tatu matai ia mau tatu ainga pe fo into e fa o atu pese i alo mfanau ainga tangi maiala ni kalesia fasino i le li o nei ia i mato o lo tupu ai ia si fa la lea pese lea e mon toi lo fa fa mesenga i alo mfanau e mese o ainga mai kalesia mo le toi simula fa fo
pesele na i uma o foi pese mai fea ia lea ua foi mai tatu aiti o lea foi pese mai latu nu o tura ele nei ai tasi o latou fatunga tuaia pe uma o le alpam tuai mo mua lea foi pese le kalesia e fakasa mai tula ele na ia pese lea ia tia ia le fefe ua avatu ai e fai ma fa marusi au fai ma fa ma fananga e fai ma fa mai senga ioe o ia leo te fai atu ele ia sisi ta ilo ia lana te ufa ia tu wa o fa pena o talangona po ia sisi ta te sa ta le fia ia ai o oro na pa i mai mea ia taimi fa pe e ta te pita te langona i o talangona pe sa ta se e le tangata ai si tangata so le ele taua ia ele mafofo ele langona se a o ke pise me fia fe me ia ua make ai o ngā feo tātou e mawhaina iai tu e tosi ai le lenga o le meo le ita wha moe moe. Whapena le anganga o le tātou tautua ma le unanga Samoa ia mō lau fo i whawhanga. Le ua whatu tātou teimi ua lusu matasmini te eli tula e ono o le asolo na tolu le nei o le rua i masina. O le urua i aso whareile le nei o le nei tau sang fau. Tai au le urua i aso tōnai, aso sā, le aso sā mua. Ioi, aso ngafua le urua i aso ngafua, aso lua le urua i aso lua. No i toi whāna i aso i tutoe. E wha ngā solo i ai urua i aso talu o no tātou uru whare mai i le nei tau sanga fau lua afe, lua lima. Lua o, lua lima. Ia e pei whaitau foi whapena i le whaitaunga wha le natura o le kālena whia ngai o le tangata soifua i maleola. I la tau na toe whetu na ia le kālena ma le mai le urua i kālena e ese mai fo i ma le afo mai le kālena a iutaia. I o ina li liu ma toi li liu wha alua le kālena lea la utatou i le temi nei. Pe e fua whapena i le vaiteni e fua mea uma i le soifua mai o Keriso. Ioe, a nga i mai luma ma ka mai le 0, 01, 02, 03, wha solo i tua pe e negative le alu o numela i le whaitaunga a nga i tua, pe atatua nga i le whaitau o century i le nei vaitau. O mana tau sanga ne, whainta tau wa ai ua lua afe, lua se fulu ma le 5 tau sanga talu o na soifua mai Keriso i le lalulang. Pei o lea ua fua uma mea o le soifuanga i le whanau mai o lo tātou matai, whanau mai o lo tātou o li whaola o Yesu Keriso. Ia, mana tu foi la o lea ua, whapa iatu sa mātou fo i oe. Ia te oe Samoa, ia e tusa o taimi whapea, vai lefto a solo na tolu. Ai fai tau ane le mora tangata ma liu leo iai. Sala o te se fulu, lua se fulu, tolu se fulu. Tangata lava i o le tatou atnu uele ma fai tau lia ai le lalolangi o tangata. Wa a fua lola i tangata o le lalolangi. Ia ma le nei atunu. So se lanu ma so se ngangana. O fai tau wafe. Fai tau se lau, fai tau wafe tangata. Mali liu, talu o na umatu le afo. Ia lea, le urua ia sore nei masina. Ma tua i nei Amerika le ufto a solo na tolu le nei. Natu na ua sa vali o tau New Zealand, Australia, Samoa, i le asolo na wha. Mana tua fo i ele i lewa o na iai Samoa i le whaitaunga lea. Ele i lewa o na iai Samoa le whaitaunga lea, pen whaitau whaatasia Samoa i sa sae. Ma Samoa tuto tasi. A o le fesuia inga ma le fetoso inga le iai le meo le daylight saving fo le na suia tu le tatu atunu. Bei o ina o fe ese se ai i pe o foringa mai Samoa sa em Samoa tuto tasi. Ia o tari loto inga tau wai pe o le ni Samoa ona le ngata le ese o aso. Ese taimi. Tutusanga nu, tutusanga ngana.
o le uso tu ofe, o le uso e tasi le runga tasi di pe o whainga o te ele meo leo atu papalangi sui o maita moa tuto tasi i lalo o Peritania ai pule Amerika ia le lavala e o ma le temine ai o mea tarafiangai wa o Amerika sa mo lava ia i le va ai fa le mafau iai e tala feangai le iai pe i lalo o apa au o le nei malo tele aisia ia tātou te vaavai ia i le tamao ainga wha le lau ele wha le ai tele so na lau whanua lau ngatasi o le atu nu e maunga e a fo i o le mea tau maunga volcano e maunga to e lau leanga lona lau ele ele ai se lau ele lau ngatasi fo le ono fa tele nai fuo fa ele leanga ma me tau fa toanga ia ni fa toanga ia na o nai ele e ma fain to ai ni me tarfia ngai ma ainga la vai au se upo le to in fa toanga export mai fa fo ele mo ala i si o tatu motu tu tuila ma manu e tala fia ngai lava ele ua maua mo le tausia o ainga ia ainga poto ainga pena e ngā whatia la, ele o tutuila manua, ia nei whaatoanga, e tala whea ngai, mo le tausia o le whafonga tau mafa, o le motu la vaia. Au se upu o se, e sa ili e se tamau ainga, e lafo, export me ia tunu i whafo, ia e whaale tele, o le tatununga la vala, o te tatunu fwoi lau, e le hau tala whea ngai, ia tutuila manua ma le latou fo'i mafaufaga e ola pea ma latou ola i lalo o a pa'au o lenei malotele e te talitonu e talafeagai ia te a'u le tulaga pe afua i lona tamao aiga fa'alelau eleele ia o ana nei sa o matamata i le whauina ia po le whapaleina o le kovana sili ma le kovana lutena ia le fionga ia pula Faraniko pula ia ma pulu ai junior ia pe o nai to ina ia e pe e tau talavou le titi ia le fionga le kovana sili a o le kovana lutena ia le fionga ia pula ia pe e faisi matua o sitoina ai o le manai ia o lau whalongolongo ia la tau tinonga ma ua ave fo ia ia vanoa e tala noa ai manei o si fasitala lea aua tau te whaamoe mai ia i maua o le tatou ngā luenga whai whatasi iai ni mea tau te e langa ia ai lau tau whaalongo i whafo meaning o no winga e a fia i foi la ma mea tau drugs au tau whaalongo i mea longo mai au longo mai maua o le tatou ngā luenga e whau whatasi o lona winga e whaale mo mia ile mo mea o le ngā kia o mea e le tau e whaale mana o mia tele to ina ia le mea fu ia kasaru i lalo whala ma i lau tau a mese to ina matua mese fu to ina matua lau tau whalongongo atu pi ele o se tangata fu le mo o mia tele mo indirect o mea e pi tama fu i le loa kami pi se tala fu fa e la talata mai le tama fu i e tu usa o ai le fa le loa tele tama ia mo side step fa o le alu sa o ai o tu inga tangata na o lo mo mia o tu inga leadership na o lo mo mia e mesi lava i o tatu sa mo e lua sa mo na lua asia langa fo ele ni atu nu te tele sa mo tu tasi ele si atu tele America sa mo manu mo meo islands ele ni atu nu te tele pe ele ni koni tineta
po le lava lalo tau mawhai e salu I lalo o le kapeta pe salu I lalo le whara pe nā tia. Ele umia ele umia ai loa e lesi nuu. Ioi, e te la tua e pamura o kesi pam kesi le nuu lea, o so e lesi avane le tarafa e sa o. Ioi, e whapena. Ele peila o tunu te tele nei. A olona e senga la. O tunu te tele nei. Tātu te wa ai from a different lens. O tunu u e whaale I te tele tunu whaingat. Ai tu tupu mea. So le umia na su e maua. Ele umi lava na su e maua. Iai. Amerika, Australia, o New Zealand, o Europa. Po le lava le mea whai mai o se matua I whaingata. Tusa foi la pele. E whaingtana su e. O isi cases. E maua ane so le ua. Loas futosanga. Toros futosanga. E maua. Ai lasi mea tato. E whawhewhea tato I Samoa. Sita mai atunu wa ale ua 5 tausanga. O su e le tangata. Ale hit and run. O le hit and run. Le le mamau se le hit and run nga fai nena tupu se vai me falata. Po saina e po le na so ele saina e le tangata. I se vai ele ato le vai so ai maua. Pei o le fesili tele le na. O lo fesilingi ai le case le ai tu tono le. Pei o lo to ya nga I tala I tua. Ile mta upu lava lea. Ona o le wha feu o le mta upu lea. Tatu ai le ito yanga I tele ia la u mta upu le melea. Se I uto yanga ia ile whaunga ia po le whatautoina. O le whatautoina o ko vana sili, ma le ko vana lutena. I lau whaalongolongo, ma lau I la tautinonga. E le o ni tangata e le o ni tangata la te play around. O tangata tu sa o ala whaiunga. Ia, lau le vai, se tatou loa le lei. Ia pe a ngai le la no fo inga. Awa, o e fua lava no fo inga. E pe fo ila o le ko vana ma le ko vana lutena lefto a uma. Lena uma tu nei. E le I atoa le la valu tau sanga. Te pivola sto ino Biden lefto uma nei Biden whapea la tangata la atoa le valu a Biden. Ona o lena whai inai ia lena whai inai ia Trump. Leo koe saua ia whai le revenge. Ia le la ua toe manamano ai tano Trump. I le la whetawinga ia ma le li o Biden. Joe Biden. Ia whapena foi la I ko vana ma le sui ko vana tuila manua. Leana whapea le uma le valu tausanga I la ua sai pitai. Ia ua le whapaleina I la ua le isi no fo inga lisi whatausanga. Ai pei ua li lifa la ia le malo tuila. Ona o le tūlanga e pi whapea mai o naito ina ia tūla I matemi nei. I leo ni tangata e leo ni tangata e loa kami pi o tangata e arusa o ele ia tātou talo ia naito ina ia ma le la no fo inga I le la urua I whātau sanga. Ai mana ia le whaanga solonga. E masalo toa au ki atu uma le ki atu loa ai le ua si I mai le 5 o la ua whatau tō ia le kovansili. After lo pe uma o siona wharetua lea na ua le microphone. Ino uma ua atu ua I lano nana fo ua ila o lano winga. O le whatau tōnga whatasi ale o le kovana ma lono wharetua. Whapena fo I le kovana lutena. Ia sa fo I siona wharetua le microphone I tu atu le fofonga o le kovana lutena. Ia ma whanga solo ai whapena ia le whatau tōnga.
Male ma tautinonga fo ia la ua na fai. Ia pe o la tautinonga nana utam fai tau pue pue. Ia la tala ma la ele o ni tangata fo e porokiki ele lea. Ia la i wa langa le ua fua la utala noa. Ia la tautinonga. Ia la tala. E fua foi la i le telo o tangata tutuila manua. Na paro taina i la ua. O la ufai tau le na, ma la ufai tau ngale temi foi o comments tangata. O to ina o ko vana e le iloa o tangata e fai sa o la tala ma upu. Ia pela o ina e fua mai e pena ufai atu. E le i whaanga solo le ngā solonga o le lano fo inga. Tātou te loa ai, le moni ma le whaama, e tō te sila fia fo i mene o campaign. Tō te sila fia fo i mene o debate. Ia langala o tutuila manua pe o le system a Amerika e whai debate. E whai whaatala noanga. E loa ai e whai tau ai e tangata pālota. Ia mea tonu o target i ai pe focus anga i ai. Ia lea kovana malanapanga, le kovana ma le kovana lutena. E fua tasile me taua, ai mesi lava le system ale nei atunu. O le sile taimi e tele na li liu ai ia palota tangata, o le taimi o le debate. Aisia, e wha matala mai e mata uputala noa ina. O le si tangata, e pia e anga i e tangata le meo le lei o le tautala. E le kau le stara fule le saua pi na whapero o le judgment tangata o sa o lale. O le ngata o le tala noa ina o issues, o point e tala noa iai, o le tautala e le wa e whapea le mafufau Amerika. E loa le tangata pepelo, e tau mafufau an tala. E tau alu ma tasile na mea na matua tami necha i atu malole o tamauli le Barack Obama. Lona vai temi. Ia tu te sila fia fo i o le tasile a challenge i tangata uli nei. Le mea le mea tau tala. Tamana ele ele tau le muse temi e flow le lei le tala peia o le mea wa uman computer i le mafufau. Tasila na whainga pe e whai i ai filifilinga a tangata o nei atunu whapena. Fwila i tutuila manua o ai whapena. E pe tau muri a le tala no issues. O le ngata o le tala noa, o le tala no ino issues, o le lei o le tautala, pe whaperetania, pe whasamoa. Ia au alavane i alu mastak le tautala. Ia, o lau tau whaalongolongo la na, ana le la i lau i moa su teimi o te toi alu e rewind a toi nau te li moa le amatanga. Pate o le mea na nga taila u se o olo na whai unga ina ua tuu i fo lalo tanga vai o Amerika Samoa ma tanga vai o Amerika. Ia o inala. Ina ua tau lai lau wa ai foda ua mamau le camera. Ua savali e lorko vana sili aluane whata lofa le aufenga aluanga, whata lofa le pale mio Samoa, whasoro solo ne ala na whata lofa. Awa ai e tulu aturo e lunga matu ino tuile epa. Tua e lunga tuile epa savali mai i e pite sau e whata lofa le kovana. Nau na uwatuala na le luatua le kovana, whata lofa i atuile epa, so e le sangata whata lofa, abesi. Te le i ola i latu i le sui kovana. Pe ia e alu esere kema o le ia fia me le sui kovana. O lae tala noa, o lae feilo ai. O le winga o la utam fai e whamatala vaenga ia. O lo tatou va ai i le sootanga o malo e lua. E ui lava o leo tatou i lalo o whainga malo ese. Ese whainga malo. E na o va i totoa he le teimi o le saunoanga ale Kovansili ia pula se o te whea vea ia te whataninga hello o te pula Nicolau Pula o pula
Pula Nicolau Pula ia le Kovansili. Eoi. Toe no matauina ia le Kovana ilana testimony le ngafai. Na pa ilo le na pa ilo nga i le afoi. I le so tanga ma le o atu o le pahale mia Samoa. O vai tu lo le li pe o tau emotional le li ilantala. Fa pe na eru le to mata le video le. O le winga o la utala. E te lea issues na tala noa i el Kovana. Pe anga i o ma le vala a wina o la ua. E na pa ilo le li i le so o tanga o malo e lua. Malana whaafetaina au mai i a fia me i a mawhaipule na watu i le whaungo lau. Nā wa ai lope ua tau iai i a swinga pi ua tau melo tangi le li. Pe o le winga lau lau tala e len whaapelana tala e vevela le toto na ilo le vai. So o ina e mwhai ei un tatou wa ai pole ale ese o whainga malo. Ona o leo o atua malo te tele, ma vai ina ai sa moa e lua. Ai le mwhai na vesea. E le mwhai a ona vesea le va ai o le Samoa. O te iloa i le nei atunu. O peila o le au ave fua le ua tatou iai i le teimi le nei. Mo meo ta alonga. Iai le temina mai ni ina ua su siampini ia le tatu au foile le toa Samoa mai le ne fele parade mai foile le na parade e masalo por to te la tangata tutuila o le fua tutuila o le fua they are proud of tangata Samoa. They are proud of being Samoans. Ele o mai whape a mea te sau mai manu o te sau mai sa whai o te sau mai. Tau te o mai lo i mahalo te tele, mātunu te tele. E nā tia i nā le me tau o whea te Samoa te sau wai. O le Samoa lava. O le Samoa. Pe ao o na tutu e whiang. E o fwoi lai mo me o tamaiti fwoi e. E tu tonu o whatpuipui, tasi le mele, tasi lau tala le whai atu. Tasi le me tā ua i te le tupulanga Samoa, so le tu tonu o mea ne o whatpuipui le atu. E le se atu nu te le. E matua i longa lava winga o tamiti Samoa. E oi. E whia ngai ma mea o tangata uli, matua i ngā atu nu. E o i tangata uli, e o i Mexico. E le whai longa ai le winga ulava vale o tupulanga Samoa. Mai matua respect lava. E isi atunu. Pe ava ai i tino tamiti Samoa. I to tonu o mene o whatpuipui nei Amerika. E sa o aritana le whai atu. Ioe. O le mali e na o mea. E tasi le mea tatu te lo. E le tutu whatasi o tupulanga. E le lopo whelme sa wai. Pe sau mai sa wai. Pe sau mai manua. Pe sau mai tutuila. Ai o mai o Samoa. Na uwa ia lana leila ile a foi ina ua faile speech ale Kovansili. Na manaia flow le leila na talanoa le lei le o e na pa i lo le ile so o tanga lea. O nana uwa iai ua tau umia o nofo. Umia o pe ua e te so o mai lo marantala na vela le toto ile ua ngalo te apuna le finga le tala. Mwhaftai mai ia ile o atur tamata i pare mia ia ma le sunga tu le epa. Ele ta ua le sunga tu le epa. Na le pare mia na ta, na acknowledge. Io ile o atu ilo la. E pei o le mea na umata u iai. Talo fai o tatu tangata. E uia ina ua vai a i fai ngā mā loe lua. Ona tu langa ia. O lo lau lunga lava. O le Samoa lava. O le Samoa. Ia. Talo sia ia. Matau lia langa o le matu te whaonga ina le ngua atoa o Samoa sia matu organization i nei.
talusia ia i le tulaʻi mai o pula ma pulu faaauau le sootaga lea faaauau le sootaga nofo lelei lea o le atoa o Samoa ioe tasi lenā mea o le ai lenā mataulia na mai momua le mafutaga lea Samoa na lua na faaigoa palagi ioe o le Samoa Talk pio na utau wharongorongo na le taimi o tule epa ma le HRPP na whaingoa le mafutanga ma le sootanga lea ioe na whaingoa o le Samoa Talk ia le na whaingoa ai io fen sootanga Samoa whapalangi whaingoa ioe o mai lo le ko vanare ma le whainga malo sui lo malingoa o le ngola lea no wharongorongo i seri o la uli wa o la uli pena avele matu whanoi mai li o le ingoa lea o le ingoa na initiate tu tuila manua sui e loa i le ingoa lea o le Samoa Talk a sui i le atoa o Samoa le la o matu whangaina i nei liko io documents o uma o na tapena ina uma ia ele mamausa un fo melea ai o te tala no pe anga i le faunga ia po le fatautoina o le kovana sili malona sui kovana i le aso na le la fatimtimu le aso te vai atu ai tua ele tulu i foi lalo te mi foi le ia matango fie fo i tapenanga sieli i o pe o le MC Master of Ceremony le aso na sieli i le na tu mal foi malan fa sau o langa te o sa tonu o mo tele o maua le suafa o sieli i sana ai lo se siton i fa mon fa ai lo mai ia le suafa o sieli i le ana faia le na fa tau tai le aso ana le la ma neia ia sauninga o le fa tau toina o le kovana sili ma le sui kovana o Amerika Samoa. Ia si o tatou vavaai, masalo e mauai masea vanoa o le tamatai pahalemia, e feso o ta iai matoe tamawhai e whaauau ia le atoa o Samoa, i le vā o Samoa na lua. Whatalo whatu, Reta taupau, ia o te whatalo whatfo i Emma Jane Lawson Malo, o a maisilo o matua Emma, Patalo foi Naomi Siosi ia o Tasaliali ia le na. Tasaliali ila le sa na fatautia le aso na le la fatatele. Ia o inosia fatumiti soli fatalo fatu le tautua ma le unanga o toru manave fapena foi fatai ia le felo mai o asoiva matangi Monica Yendo, ma lo fa pi ma ta ua Yendo pi ma Oregon, Oregon ma fta mai ai ia le na fa ia soiva matangi o sasa Tanielu, ia right. Ia sa no va to ia e na folina tuturu le li ina ua ta so tanga le ia fa Lawrence Peterson, ma lo fa tele o Desmond Pango, ma lo fa taro fatu fo i so le ngole sai mai tai mai te fing la e sa o ngolo sofa ia fatar fatu manu to ai lo teo fatar fatu o lo o fa pe mai fai male songa ia o ko kuil ia le na o le fai mai le ia manu le ato ai loa fai male sona ia o totu tuila le fai ngā malo tu to tasia Samoa. Aua tau te whaatai iai i le corrupt ma le fio ese, ma le fio ese o tangata ua to i lalo popo. Ia, fai can be right. Fai ma le sona, fai mfale aonga, na i tau uso ma le malo tu tasi. Le ua umale ne tau sanga te vai le hit and run le asue. TSA Vili, ia, sa or saunuanga, o le angam salomia, le ingoa o ia lava le nā pei o le
mumu o le la e fiu lava e lafi o ki mongi fea lua i fua ia lena. Tai. E fatara fofo ia tavia tui loma. Will yando sa uleonge niu of ese fatala fatu le tatu tutua male o nanga o faavale le fua semi malo o soifua fata famaniatu le tau sang fo William Brown fatala fo i pula Smith talo fa pula alo fatu mo o rua manu foalo ia o Vaa Brown ia fatala fo ia Marcelina Brown Casey Samania talofa Casey ia fatalo fo i fepulea i Elizabeth Firo ia malo faftai Nasareta timu malo kuma manuia proclame famani fo i le tautua male au nanga sia mani to filau talofa uso talofa sia mani Alfred mo fanua o lo mafuta mai i Oakley California faftai tele ia le fatasi mai Cherry falongu mai malo so fiu so famani atu tau sang fo ia o kolita Ioane went fapena fo in fatal fatu tatu tua male au nanga o Sofia Ioane fatal fo i le uso ia vai le malo yopu le au pepe talo fauso fatal fatu le au nanga si fonga o tai fo tau asapis Smith Pio Lane fatal fatu fo i o lo mafuta mai inai Rooster the Rook Pondai la eren ia le le ai o ma mai Sydney ia au se talia pule wiki ia mataueva Danielu pena fo i fatalo fatu ia ngau le malie o Keith ia fatalo fatu fo ia sulu o le tala le lei fanga tuiloma no mafta mai au kilani New Zealand fa pena fo i fatalo fatu ia vala au fatasi fa wea ia fatalo fatu le tatu tutua Sofia Ioane Margarita Ioane fuatai lua manu vai sua apuru fatalo fatu o lo o fapea ona famani mai famani fo ile tau sang fo o tai ese iopu ia ma fili me le leitoni senona fatalo fatu ia le tatu tautua male au onanga ile ne vaenga o laso ia o tala na o le tatu o le fauina ia po le fatautoina o tai o le malo tutuila manua matangofie matangofie ia le ngata o le pueina manino le lei o le talanoina ia o tele ilola e na umaloa na tu na lofua o alu eseloa o anga i mai nei i le tatu ofisa o tele ilola ia pena toe fea na fai iai malo fa alolongia ia Paulo tangata no va iai no va iai o le sunga tu le pa au te li va ila isi le fa peto ono e o la tona te li va ia ia pena iai pele ai fa tai pe afaina vala aulia te pa ila u tala noa sa moa talo fa turisi talo fa uso ma lo le au solo io e ia ua fai lava ia o tō fofonga e fai ma fofonga o le malo ua le ngana mai io e ia e o lo malo uso fafte tele ia mole ai maua so ava noa turisi si uso foi tango a text ma ia ta ule le lipoti mua fo tango email me le lipoti mua fo le ale au fai news lena ta o me lipo lena tu e va velunga na tamene e lunga ia le moli mau le fare TV sa moa e ala i le moli mau i le tala le komisina taluai na ta o ele fai pule o le kapeneta pe o te pa i melen tu la i mai la sona nafi o te loa o le pe o le tau tal o le tala lava na ia sa moa atoa i le asona nafi ma le aso le nei ma le nava yaso ai o te whawhetai a u i le atua o le mesi le nu whawhetai o lea ua langa le mea lea whawhetai le ua amata mea e oe tō te sila o tau sa moa
o le taimi e le atua, tātou te leiloa. Whatoa tāta mai a le taimi e le atua ia i tātou. Ina ua wavala mai mea ioe. Lea la o tātou vai. Lea ua o tātou mata ma le mautino. Samoa. E iai tangata e tau sa o afangu i in mata upulea. Ioe. Mai o lea e langona uma lava i tino tangata uma. E o whai atau. O te langona e innocent. I lauli. E mamā le sunga i le lauli a le malitoa. O le tūlai mai o le mta upulea ananafi. Pe e fōlinga ona o tātou mule le alto inga langona o le shock. Pe ua tei tangata uma. Ai pe ua whaima mea e alalanga fia isi vaenga mai tangata. Pe o lea ua latu pe ua maile latu whaamauninga e uia ino latu whaamaunia. O le tala whaamasinonga e le ai seisi e whaamaunia se ia vanga nā ua i oe le whaamasinonga ma au mai ua kiuti. Whatoa mautinoa. A o le alanga le na vaaiana nafi. Pese alanga o le fia. I la tau ua lewa o na tau mia. Pe o fole le atu te sila. O le case o le defamation, ma le case o le lavai. O morianga ia na morianga nafi. O le mea pe e anga i le mea tau whaaleanga. Ma mea fau. O lona winga. E le o mawala se case fole le po o i tonu le tangata na oti ai. Ioe. Ai te le nauna i le mea. O mea salu i lalo le fala. E iai a le taimi. E tātou te vaai iai. Le la u tātou vaai. Tau te sila la u tau sa mo le mea ia. Le ala e malanga e nei mei ilunga. O e le tulia i le umo le whamasinonga. Ai iai mea le o vai tu nei. Na ua i lunga o penga te whae langi. Ia siri fo le FBI Australia taula. Ma le tala noanga. A se tasi o li ile a masalo mia i le mea lea. Ua vala au i le loia. I le loia e leo sana loia. Ia e o i se tala no e le temi. Ai pe o mea ia. Lea ua matana vae i lunga mea ia. Ina ua mata ona tua ia le tangata e mama. E sao. E leo se tangata ioe. Pe a fua i le mau mea na tua ia mau atu ai ia leo ma le tala lava lea. O le lea. Le lava moni mau. E le lava moni mau. Pei o vaenga umaia. Wa amata ona toe langa langa ai le atunu u. Ma toe langa langa ai fina ngalo o tangata. Ona o le melen tupua nafi. Ma na ia le fesilia le li iyo. Tipi au tanga vaia. Faumina, ngalu malemana. Tipi au tanga vaia. Na fesilia i o ina ua uma ua ngai atu ia lauli le malitoa. Ai fesili ia lauli. Pe ai sea na loka e foi. Le lotoa atoa. O le mea pea, le fatu pea mali ekar te leo le mea. A ua loka. O fōringa mai pe se criminal case le mele. Ai tali le sunga le lauli. Le lauli le malitoa. Na fesili foi e fai mai leo. Ina ia saunga le mu mai lea. Saunga le mu mai ia lauli. Saunga le mu mai lea. O le mea saunga le mu mai e. Ioe. Ai pe o winga umai ia sa mo o le mea o le keisi le ne utu le mai. Tale lofa matala sole. Ai o i tatu te va ai e. Na tu te sila fia. A o le taimi e tua e ila e luane le sunga lauli le malito e lunga o penga te whailangi e whai maisanga live foi lea. Na tu te sila fia e lo lofi i eile atunu. E whai tawafe mafe tangata ea. E o i nae wha matala mai ai i tātou Samoa.
le tangata ia lofangia e tangata. Atonu e tau iai fu se jealousy i le mele. Ioi. Ua lolo e pe e tumu i e tangata isea. Ia le ala o tatu wawa ai le asona nafi. Oka. Ua pe se tangata pe ua loka mali e toa. Pe fole le ua lolofi tangata o lunga o pengata wha i langi ua tatou loa ina le ese esenga o le meo lea o le alofangia e tangata. Ioe. Le ua tatou wawa ai le ese esenga o isi tangata whai mai ua tau uma lo support le malo unless la audi will become Prime Minister of Samoa. That's upuna na fa fa mai o tonu o tana fo puya. Oi. O fela me le ave e tu inga langona i to inga manatu ia. Oi. E le longo le lei. Mo i tatou o lo no fo mai te ia le malo. Ai o i tonu la. Le ne fai atu. Tai ma le ami o tonu le malo. Fai me tonu, fai me sao. Awala tu te le fia whalongo la itala ia tangata. Tu te le fia wa ai o tumu tangata i lunga o penga ta whailangi ma whaali so la tu le fia. Ina ua le sao o na le treatment. Tu te whaia i le tangata taonga. O le taimile nei. A whai taua o ngā o la auli ma o ngā o tūre epa sailele. O la utana le whai atu. A ta ili le majority o tangata, o le tele o mena whaia tūle epa, i lona ma losi ma tausanga i tele. Ma le tama i taimi le na tūla i meila auli, ma le, pe o whai tau whapena tangata, and I hate it. O tele ma na o e whapena. I do respect the Prime Minister of Samoa right now. A o le ala mea la mawhai. O le ale mea tatu e whai. Pe a whape o le majority o Samoa. Ua la tau lango ina. Le la auli le mali toa. O sila tatu iai. Vai tatu iai le me ua mai. A to sa ili nei le mea. A o se opua ili toe wha. Le la u tatu wawa ai ili atunu uri taimini nei. Le o tatu mata i lunga o penga ta whailangi. Le ana manatu i la tu e lango atu i le epa. O se lato, o se pamble a lato, e whapa, ina ia li liua, a tuti sila fia le mea te lele o tūra i mai. Pei ua tapo laile nu mero tangata ea, la tuti e lango ina le ua tua i foina. E se fale tonu ito inga mea. Ioi. Se fale tonu ito inga mea. Taru wai. Ia. Me la ia meta o mea fau. Tātou te loa i. Le mea fau male manatu. E la veai o. Male lei loa. O tala atu spa ia. E toe uma ia te oe le au. Le faitaunga o le. I lau lea faitaurunga o penga ta whailangi. Ma lau mata i mene. Ua fuli le toa telo tangata. Ia. Yeah. Ua furi fea. Ua furi a tili ai o na lango ina the government of today. A saua male la tumanao. Ua mananao la sui panemia. Like I said, I hate to hear that. O te le fia whaalongo i mele aisia. Leanga o te nau rawa. Ia uma le ulua i lua no fo inga. A le tamaitai pāle mia. O te tari tonu fo. O le fina ngalo le nā, o le kāpeneta, o le susunga le la auli le mali toa, e leo, langa o te maranama. O te ilo le lei, e leo le fina ngalo fo i le nā o le sunga la auli o le tūranga whapea. Lea na tau tino e la auli. Tu o le tangata, te tauna nofo te ia le malo, o le tangata na mataina.
le fa'atuatua i le atua sa mo o tasi. Manino upu. E manino upu. O ina sa tauna va ai i sa moa. O ai. O ai na tu runga matapena na melea. O ai. O ai na te, ai ana ni whana ta avilin ta whana i le tangata ola i le taimi o le tūlai mai. O le vang le isi. E langa o le whana ta avili o upu matala. Iwe. E le ila se pa ui upu matala tau wha leanga tangata. Au le alme na whai. A lau le tangata e watu ea. E te ta i le tunu. Toe sa ili le tangata lona lua e la toe sui te tai. Toe a lau mar sui te tai. Aia. Ai vai o siana minsta lava le sa whai ai. Tasi le mea le ina lofangia e tangata. Awe. Ai le whapela o le nature o le olanga. E le mafuli umatangata e ia le au whatu yese. E ia tangata e li liu mafuli le tua mawheita i le tangata le. Aisia, na fwoi le sa o le natura o le olanga. Pe a whapea e o umatangata e langolango ina lau. E se i lo inga le nature. Le natura na whai o e mau e le tua. E oe. Ai a e fesili la i le tua. O le ale tala le tua i a tatu. Ia na. O te le whetua langa o te le lo fori tali le tua. A tatu te lo le lei. Le mea i li lifa i ai le tua oi. O le tangata na te whaia lona finangalo. Ia wala. E oe. Mena na. E wane i manatu se silanga e fe alo whaifua isi tangata mat. Le wo tau tasao. A whenu whaiatu e nopi o ngā pia utala noa pia auto. E oe. Wa uris tangata e le loa kami. Wha le le lau side step. I'm a straight shooter. I'm a straightforward person. Wha le lo te le lau purkala me kami. E oe. E tu usa o tuatala. Lea o whaitua. Whai lau survey i tangata e whaitio mai ia. Tia umwhai mai sole. Se whatu aua. Auto wofo i to te fesili ia lauli. O tasi ara tala lauli e whatu auto. Te le mana o e. O te pale mia wha awau le tofi pale mia. Se ia tau le taimi e tau na umai. Ai le ma whaina tatu o ese ma le reality o ma faufaunga o tangata. O ai. Te tau. Anga ese a. O le tangata tau ti ngā i le afua minga o le whatuatua i le tua sa motasi. E le la se mela alo solo i fua o tala. O le whai atu le tala i ate utou. O whai tau i tangata mauratu manao. Ta tau na va e sui le pare mia. O le tele na o le to tele foi na o to te tusi mai i le taimile nei. O le to mana o foi na sui le pare mia. Se tala la o tala le whai atu. Ai o lea o te wha leo ina o tau langona. Leanga na o tau langona nana o mai. Ma tau no whanofai la fiata te i siona i afu. Ai wha alia to ta whauringa ma sona ta whai meita i te tangata. Pa te tele leanga o lo uvala au ina lea. E oi. O le mea e o fuai le loto i le mta upulena. O te lo pe umane masina. This is the main talk for the whole month of January. Melen tupuanafi. Pe ua toi ta tai ma faufaunga o tangata. Melen u whatu si usa turisi. Toi a vae i lunga le news, a le TV news len whai mai. Whai mai i a le lii o ai le komisina taluai. Ia. Kyle, Mr. Kyle. Wa iai tangata ua o atu ilona ofisa. O e ua masalo mia e a fiai mase fai pule. O le pale mene. E tu te sila fia auto. Pawana o le ngoa na ali e temi. O le ngoa lea.
Le ai ma se moli yanga na whaia iai. Le ai fo ma se o le lofa pea Iken, Mr. Kyle. O ai le tangata le na watu news le o mai ate oro. Le ai ma se mea fa pena na whaia. O le a le mea o fa pea ai le tātou malo. A le wa ilunga, le wa ilunga o penga ta whailangi. Le o whai atu le usi atu risi toe avane, toe avane, toe avane ilunga. Ai sea. Leanga o lea ua whaasala ma whaatinga ina tangata innocent. A lea ata solo ar tangata. Ioi. Tute fi asia. Nanga foi lea i masengo o ta ua ila. Mele whai atu. Ioi. Ai a whai tute lo o ai le tangata na mua lava masa o te mana tua. Sia uo. Lea matano tuana po. Ai whawhawhawa meli. Ioi. Mana au mai atiao. O leo te mana tua. Mana mai uso. Sole. Ngai kaua ele mea leo whatilana mea. So leo lau kama le sa mo le masalomia mai le mea le. O lana mea. O le temi mua fona. Fito au whaalongo le mta upulea. O se wo ya tia una vala. A tau me lengua. Lengua la lea. Lengua le masalomia yo o mai temi nei. Le taimi mua le nafta o whaalongo le keisi lea. Mta upulea. Eoi. Ai muli ane. Tau whalongo ila i New Zealand South. Ma lesi ele i sa whai news mai sa mo malana por kalame fo i sa whai ngā luenga i le mele i le tau jai o le tua whore li o va ai e boi. Na ia tau tino whai mea ia. Ia tau tino le whai pule na ia mantua i manino i lana le whai pule na la vea ai. Whato a ono e ai lunga i le suafa lauli ma va ele. So le porta usanga e talu a torta usanga talu ona a. E vaila le mefto a ono no mulmuli ai. Ai o mai fai a la tu sesuenga. E mai fai morianga. I le mefato a ma le mewa tole ta usanga. Le ai ma se su enga na fai ai. Ah. Fa fe fenku la ia ku nga mefa pele atunu. Ai a langa tu tangata fe me su me va tu loka. Su e tangata le me moria. Fa fena faisi me atato. E fa fe fena faisi fa nga atato. Io e fa fena. O te o fo sole. O te o fo sole. Sento mai le tangata ia te ula usau ala usau nei anafi. Sen mai le ise te mino fai tau ine. Tau fai tau malama ne ia. Tau fai tau manino ne ia sa moa i le meo lea. Le press release ale tatu teitai. Ale pale mia o Samoa. O ia le vali na whaatali sole. O ta whai atu ai silence and wait until God's time. O ia also mai ana nafi le press release lea. Po le a le to inga wha malama e tau mawhai e wha malama il press release lea. Timing was wrong in my eyes. Se se taimi.
e toe oso e lunga langa press release. Wa lunga. O sila fia le atunu atoa. Le press release ala auli. Ale mani atoa. Wa se sele taimi. A wha matala e sa moa inisi upu. Ea. O feto e oso i le press release lea. O a nisi mea o toi tamu whaifa malama. Ea. Levan taun sau. Levan te taun ai fafo. Ia aware ia le atunu. Aware ia le o la molia. Aware ia. Fafea se awareness mo tangata o guilty i ona lavalangona alawa free. Fafea tatu whaia mea. E eisi si na fautuaina i ar tatou tamaita i pāle mia. O ta tauna faisa na press release. O ai le na fautuaina. E eisi si na tauna fautuaina e ta tau o le taimisa o le tauna fai ai le mea. E eisi si na fautuaina upu o whare fai tau. Toi fai tau i le whainga wording i le whainga o upu o tusi o le press release. Eoi. To e o sila tutoa iai. Al memo moa. O whaisi tu wai te isia. O whaisi tu wai la i titia o langa press release. Aisia. Le mele ta ua i tele. Mele ta ua i tele lau whanongo longo. Ele ngalo ia tia u. Le mele masanina utala noa tuai le. As a true leader. O le taitai le lei mga ba. Me fai no wa o ina le atunu ule nei. Me kau leadership. So se taitai le lei lava. Fight upwards. He or she's not fighting downwards. Ai nyo tu no ole tu te fala onga sa ili ai me tau leadership lea o te tala not wai. So se mea lava ta o se taitai le lei. Always fight upwards. E fi nau i lunga atu. E le fi nau mai i lalo i tangata e lalo o langa leadership. Eoi. Alan me lutu lai mai. Na te tele atua o le isi vaenga i tua ngai, wale a ngai i le ngai me te tauna, a ua ngai atu i a wala se tau whaafefe. Turn around loa. Attack loa malalo i tangata i lalo o lana taitainga. Mena o te ata ia i tangata i e whina mai whaimpea, ua levan tauna whaise whai unga. O tuira e pai o langa ia le leadership. Ia. E pe whapena, e pe no forma, pe pass around an tata. Ai a o ina le leita tau mea tau leader. Ia. Mea tau leadership. O tunu urani tu te mai a o ngai tu inga mea ia. Atu te tele nei. Ia. Ai au tau whai taura ni mele ni whai anafi. Tau whanau no asone.
ua matua i o tawha anoa noa lava. Me mua, se taimi. Whamatala le se o taimi. Leanga so se mea lava. A ua manatu lo le taitai i o le mea lava pefe. O langa press release. Supposed to be the very first one. E tau sa ope se tala le fai atu. Tu te sila i leadership atunu. E mena tua foi. Po le ala tunu tele. Anybody. Everyone. E iai lape. O taita inga tangata. E iai so se tangata soifua. Mele na le na tele la utala no le me meta o le nature. Natura. O mea na e whanau mai ma oe. O mea na tātou whanau mai ma tātou. O mea na tutupua e mala au o le vau. O mea na tutupua e ma manu whelelei, ma manu whetorofi. That's their nature. Iae. Le ale wingo le mele. E le whapena whai tātou e le atua. To e sau le atua e peipi sira tātou. O le ala le wingo le tala. O le nature o tātou, e le o le natura o le atua, o le nature o tātou e limit. Aisea, mena nina insert e le atua le meta o le mafau-fau, o le lot i lou fai, ai lou tipo, o malo o tipo. Iwe, si me pa e na e whaonga. E whaonga e le tangata. Iwa foi tātou te lewa ai le atua, le sisi tātou te lo le atua pe, ieni vai ang whapena. Pa wale mea tātou whai tau tuspa ia, ma tau whai au mai ia tātou mea ia. Ai asa ili lo ile nature, God's nature, ma le nature oe mau. E limit, us is limit. O le tua, there's no limitation. E le mawhai lana whaatusa tusaina tātou i le atua malona natura. Mea whala lana e le no whai atu le tala. La le taimi tāta tauna sawai ia le melea, le press release lea. La le taimi. Ke le mete patolo, fa mole lau sunga, ua lewa nei loa e la auri le mea lea na tupu na nafi. Ai sa ta tau o na ia whaelo atu i ate utou, i le malanga lea na alu atu. Ai na o le porokiki e le sila fia e utou, manatua, 1.5 million na, lea ua mana o mia, a o ai e whaatupea. O tau le au lango. Ke le mete. Aua e te asuminga ni mea. Aua e loa. Aua e te asuminga. Aua e te taumwhai e asum. Le eise tala whapena na ume. Pau le tala lea o mai amato. Na tupu le taimi just before Christmas. Le melen tupu nafi. O le tala sa o le nā le avatu. Yo e. E le aise me o fela te sau ike le mete maritala na o lewa nei loe laudi. Si whainga po o a whamau ninga o lautala. O te asu minga o mai lo lava ma fau. No whatu whanga le natura na tatu e whapena. Mena li no le so na tautala ma o so na ta uingo tangata ila o porkalame. O te asu minga ia tuinga ma fau ma whapena ke mete. Na uso so atua whapena. Ia. O le mea la te tautatu wawa i tatu Samoa. I le mele o tūlai mai. O le mea mali e la o whai tau ma la o wawa ai ma toe tau i mawhauwhaunga tangata. Ua mana na o sui le palimia. Ua mana na o sui le palimia. Like I said, o a ua ia.
o te mana o whauma le no foinga. Ai tu te mana tua foi, o le nature le melea, tato te o i le maturity. O ai to tele e mana na usu, yeah, well, what can I say? What can I do? Pe a fai o le maturity, but what tau i elo mafofau, le melea, but not now. O te mafofau, langa auto wo fo i fesili i ala audi, o le tani fo le ala audi fati auto, o le a, fa uma le term, ato te pare mi. O se upu ia tu le epa, malana HRPP, tau te sila o to iai. O le mele na tupu nafi, e iei tangata tau i fangu i le mele. I hoe. O le tala sa o lava le fai atu. O le tala sa o tala le fai atu. Le man lama le tu le epa. Leanga o mea tau conspiracy. Mea tau le iei tu tonu isi pe ono e pe fa isi morianga ia. Oa. O mea tau conspiracy. O mea fau. O mea fafatu. Ioe. E sa ori ia fulio. O lo manatu lena. Ia. A fulio te fai atu. A fai lo le maturity o na. Then so be it. Ioe. A fai lo le na. Ia o lolo foi so tafi. Ai mo o tō ia langolango ina le HRPP. O le mea na tō fai ana nafi. Le mea le na tupu ana nafi. O le toe whao popo ina ai lea o loutou to i lalo popo, trust me. O le toe ato atoa ai lea ma toe wha ato atoa ina. Le toe maua o seava noa tuila epa. Ma le HRPP, taru le melen tupu anafi. E ise si te tonu ina nautara le whai atu. O le melen tula i mai anafi. O le isi le nā whao poponga atoa. O le to e tula i mai. O le HRPP. Ioe. Ia, le lei, a whapeo whautuanga o le alofa ke le mete. Ia, au mai ni wha mauninga. Lenga le lau e whai mai, ona o le tausanga fau le nei. Ioe. Wha fau tātou wha soa. Ba ai oe. Ia, lau so atu. Ba ai. 2025. It's only a number. It's only a number. O tatu o langa kele mete. Ia le la utara no tele atu ni mea ole. Eli au mai tatu ele tua ma mai man foi no mera. O mea nei. O mea na au mai ele tua mea pa ele le mafau. E fau ele la lolangi. Fai mai. Na fai la au le vao. Fai mai le tala. Alo fai tau tu spa ia na man mai la ia. Tu sa atu refresh le tala. Ma fai mai le ngana le tua ia tatu. A tamu ma eva. Na ua umana fai o lua. Umana fai mala au le vau fai mai au le sami. O angela ia e fai ngoa meanga. E le fai o lua e fai mai o lua e laku mau e koe ioe. Fanga o lua ma koe ioe. Na ua umatu meo le fatoanga. Fai se lua o ngā fai ngoa mea ia. Ia wala. O ka lena ma mea te soifu ai ke le mete. O mea tau numbers ia kau ke o lai. O mena fai e tātou. Au mai e le atua le me pise mafau. Whao ngā le mafau tangata soifu. Le ka lena le tau te o lai. So only numbers. Just numbers. O le liwa tangata o lona taimi i le atua. O le mea tau oe me tau au. E sa obese. Ai au ata tu te mai mena au te whai atua i lau tala. E se lo ino ne me o resolutions. Te lef te tonuina. Lenga ele fua ina whapena mea tau suinga o tangata i tau sanga. A whai ala ea meo vale mai a yang wali whepuari maki. A whakadkali i tau sanga fau suia. Ma whai resolution. Mea nau te whai atua. Se ma fau lelei. Ma fau lelei. I leo se mea tatu te whaarere whawhia poto o tangata. E oi. Alu fai tau le tusi. O te le whata ua tu e iate. O e tusi o tusi pa ia na whai mai mea nga. E leo upu fo i o tusi pa ia. A tu te loa.
O le ngana whatuspa ia mai la tōna tusia tuspa ia tātou te leiloa. Ioi, le au mai le au wala whaaloalo. Ioi, le au mai whaaloalo. Ai tau te leiloa po le artu ngana i le atua mose. Oi nei lopen whai atu, se lo te whai te alue aver whi au yo, ai te whai mai ea, whai mai ea. Oi nei lopen whai atu le atua mose, ka pungi lo nguku ai kau karso kena mai. A ua whai aku ro whakunga ia oi alu. Who knows? Do you know? O te iloa. Lesi se o tatu iloa. A o tusi tu singa a ilato ua au mai ile au wala ya. Ile au wala ta lia ngō fie ai e tangata whaitau. A o le atua tatu te teritonu ye, so le o le atua e ote a o fo ina ote. Io na. E sa ola utala le whai atu. O fōringa e fōringa e tatu, o fōringa fo ina. E iei le teimi e tatu whaiti. A o na di liu le atua ilo na teimi ote. Io e. Le na whaali e Yesu. E sa o. Le na whaali e le teimi o le liu tino tangata o Yesu. Sasa. Ta fuli ilunga, ta fuli fafo, tu tuli fafo mane malu o le atua. Na e iai le teimi lea. Na o iai. Na iai sisi o tatu. None of us. Tatu te leiloa. O le ale ngana Yesu na ngana i le teimi lea. None of us. Tatu te leiloa. Au lea tatu te muri ta ia le ngana whaaloalo le tusipaia. E wala tatu te whai au mai sa o lo fina ngalo. E ua whai mai whaaloalo le tausangfo. E ara tausangfo. A ngai loa le tatu o nu whaaloalo i le tausangfo. E le o la e whai lea. Le sua malia ia o tō le meo le amir tangata e whai i taimi fia o le tausanga. Ko ke la ngonga lan menga. La ko mai ngi mako kala fe me ko ke whaaloalo le tausangfo. Se whaaloalo le tausangfo le waku la maulia le kangaka o le taimi o ainga. O tangata maona ainga malana whanau. E ko mai o mai a kala sole. Aua tu te mai whai me tu te whaaloalo. I le tausangfo. Aua. Ana o tau loa whaaloalo i tausangfo. Whaila i tau leo, whaila le komisina o leo whai iai. Whai ma whaaloalo i tangata o le atu. La tu ola tu whai ave loka le tangata i le taimi o mafuta i ma ainga ma whanau. Ele o se soli tū la fono ua whaamaunia. Ala oe a mei loka. Se whautala tatu iai. Whautala tatu iai. Iai. Lenga le o mai le tala. Ai lenga tatu te oe ai fua i luma fua i tua le tautala. O le alima fofo tatu pena whapenila e mai e tangata. Ana watu nei la e whatpuipui, le aise le sitala te talaina, loka i totonu. Esia, leanga o lai malo longa luenga de malo fto, ele son fona tene, e lema whaina whai se mea, se vanga na ua hae ngā luenga le malo. Ta tia ia kampani tu maoti. A o ngā luenga le malo me tau whamasinonga, o me tau waonga. Ele o whaina whatinoina. A lea o atu, just before Christmas. Lea le tala tatu e whaia mea. Silly. E whaaleo e o mātou rangona, ioe. Ioe ke le mete, o te alofa fo ia te oe, o te alofa ia te oe. Pati e sila fia foi. So le e sile onga ongo nei mea tu le mai, ioe. E le whaingo fie. La matou pito la au. I love you, man. Ioe, o te alofa ia te oe. Ia e lofa mai fo i la matou ngā luenga. Ioe. E lofa mai fo i langa i le whaingo fie fo i la matou pito la au. Ioe. Langa e leanga tele mea tangata. Vile te whai atu. So se mea tau conspiracy. Le alfa sa more upulea o mea fau. O mea fafau e tangata.
Peo i le tata ai le taofi. Ewa. I le tata ai le taofi. Le ana le ina ufa ya tu. Mese sa suru tangata ya te ua ne whai mesole. Kau ovalau oke anga ufatu na fi. Ke le lo spela me ka ole ovale oke. Ne ai. Ke le lo spela. A fido fatu ovalau ote. Mai whaise me ia tau. Mai whaise me tau. Oi, mna e whasio tia au. Go ahead. Au le ote au. Ote lava le mea ngatai. Te le popole foi po ia tau ile ote. E sea. Le anga o le upu na e wavala mai e le me tau o le alofa. Ioi. Ioi. Ia. Ole na. Io tatou o ai ne aso fina ngalo. Simi masione. Le aso fina ngalo pe ana whapea. E o atu leo i ate oe. E au mai oe ile official leo. The day just before Christmas Day. How would you feel? A ua e malama ili tūra fono e wansa e avei oe tutonu e tau fia oe se ia vanga nā ua toe ae ngā luenga ne malo. Do you understand that? A lela avatu e ave fai maloka iloma oe ile potu tau fia until e hae ngā luenga ne malo. Se ita tu sila to toa i mea nei. E senu ka ukio ngei whainga. Ai pe se sori tūla fono ua whaamaunia, po se sori tūla ua whasioti e le tangata se tangata. Ua ngā oi se 4 miliona tala. Ioe. Ua whaamalosi se tamaitai. Le ai se mea whapena. Ioe. Upu ia le tutwhan. Le upalangi le te ua tuanei. Upuna sa wai pe wha ea pe ono morianga upuna. Wha. Conspiracy. Mea whau. Ia. Ole me silio na leanga. E leo tau waso le atunu. E leo tau waso Samoa. E manino uma Samoa i le tū langa o lo tū la i mai i le lalolangi i le teminei. E oe. Ua tofu telefoni matangata. A whai o tangata matua e le loa whai tau le telefoni, e le loa whai telefoni. Mata le YouTube le TV. Te atofu la inga ma le TV o le YouTube le TV. E whai matangata matutua YouTube. E mana mai. E loa whaalongolongo, e loa fitu na i mea. Vai. Masani ana whapea tala tu te e leo tu e vale sa mo. Te musa whangata na. Langa e le i vale sa mo. Ai ua manino malama Samoa. Ilea. I upenga te whailangi. Ua mata TV, malo matuam to ina. Ua la tau loa le mea se sema, le mea sauma, le mea whawhau. I loa uma, e o i tamaiti o tofu m telefoni. E iai le age group, e le fia i mea ia to porkiki. E iai le teimi e o ina matua. La tu te loa, me le vavao le la tōtanu. Whawhewhia ni la a vatu. Tiro tu pulanga la Haiti, o le lato uncle. O le mato grandpa. Le ua lota, le ua loka. Tulo. I le taimio Christmas. Pio le mele no te i jelena na fitole. O lo ua manatu. O le pola so mua. Wa umale porkis o lo ua manatu. O fato a tupu le mele pola. Ma lo u leiloa. Na o leo, the day before the Christmas. La le wingo na mea. Na tu ai oi arrest. Si tatu fauta ai.
Sau fai tau tua e sau te filo o te masalo e ke le lava se e ke le lava se me na fafau sa ilele ma le komisina e fai i ala auli le mali toa i le taimi umi lea i totonu o le fare pui pui. Pe ana whaapea ia le nā, ioe, te mo mia lava sa moa e whetu na i le mawhauwhau, tau te tilo, aisia, a whai sa moa, ua whai ngofia na whasioti le tangata i sa moa. A whapea ua whai ngofia ua yele aisa ma mea tunang whapea. A whapea ua tele tū maanga whaaona pōne i whafo ia tunu te tele, ua i to tono o sa moa. Ua i loa whau le whasioti o le tangata. Ua i loa whau le nā tia o mea. O ngā ruenga la le ia uma mātou nei lungo mea nei. Aua ni ala wina le mele le mafau o le tangata Samoa. O lea. O le manu malo ina o mea whafau. O mea tau conspiracy. Eoi. O mea whafatu. O mea whafatu. Mea nena tele sa utala na nafi. Ia i la tau o loo i to tonu. Na to tofi le tatou malo. E o i to tonu. E whaasoasoa ta mau ainga o Samoa. Ma me lote ma vetei ai tū maanga ai maise Samoa ma lona rumana i taua. Lona rumana i manuia o i kapeneta. A whaila te laki mai ai ma e manu malo ma le palota. Ia e sau to tono pale mene ma lo si la fia. O le wha moe moenga a toa o le tū malo. It's on your shoulders. Wai lunga o tau au. E te le saura ma le wha moe lea wai lunga o tau au. Tau i whafo le whaitutoa. Ai arusu e manuia o lo ainga. Alena. Whaipule, minsta, fonga fitalai, sui fonga fitalai, te fono, sui palemia, anyone, anybody. Eoi. A wiro whai atu e. E straightforward lava si tatu amio. Ai. A moria e whila utu la fono, se moria. Eoi. E moria o le whai atu sa o le mea tun whai. Eoi. Ena. O le mea e ofo i loto. Samo sole. Le la vatu la tala a fai se seli lumanai. To te toe o mai uma la vai atia. Ale la fai atu la tala. O le tala o te fai atu. E iai tangata i le mele na tupu anafi. E a afia i por kalamenei. Eoi. O leo tau tino e lauli. E innocent e ia. Eoi. E innocent lona tangata. I tato o elina. Tato o elina. Se ia vangana. Ai alala na ufai atu. E ieri tangata tau waifangu i le melea. Leanga o leo ua tato tele o mautinoa. Tangata ua faya ia modianga. Au lea la lafi tangata. Na mua lava. Au mai i fafo. Ai sau fia. Na sau le komisina o leo taruai. So o tangata mua e na mua masalomia. To te loe masalomia lo tangata. E tau na fai morianga. Ioi. O whea mai ma le lato decision making. Ua umana fai a lato suenga e le whamaunia. A o le mori mauna au mai e le komisina o leo taruai. Whawhiwhen tupu meia. Ioi. O whea ni mea ua whapea o na whai. Na au mai le fofonga o le komisina o leo taruai. O le lipoti na au mai ta ua e komisina. Ioi.
na au mai ele au fai TV le au fai news le lava le manino le lava manino e fato a pia nu ia ingo tangata ia e filosofi mai fai so so ngo tangata ia o le me ena fai so so ngo me ia pele fisi mea pe o mea le mato pisa pisa atu le fato a pia nei ale ngo la uli malato ale wo filosofi ana mua lava up in the air ia suafa ele ta suafa a o le fai pule ia la mena le so po fai pule ai sauro ma fai pule aplo ma lunga male ngoa le ata tu te vesi ia after ala tu nei ale ngofta ala tu nei nafi o ane fai so enga le wo charge ai tu ti lo me mali leva na pepese mai au lunga li ile Australia vina mai le tio ia la tuti lang o le pese lea la me ko inga loka la uti o lona winga i ma fo fongo tangata nei there's somebody behind all this tangata ia e fi nau mai ia ma le latu mentality we know the truth ewa e fi nau mai ia fe mai la mo ko inga loka la uti o la uti nga fe me o la wane a le usa o la to fina ia ia ona la tatou taritaria la tatou taritalia e lupe o maupo o ai tonua e sao o ai se ia ai pena foi atu e iai le tangata e kau ai i la aulia tatou va ai toa po ai tonu ia ia le tangata tau ai tua i meia ai sea le meua o tu foi len sa o dunga la o di fami wa umana ave la tangi wa ave fatasi le matangi ma tu pola le fale tua o leo mali le me o le fai se me lungo meia le me o le fai su su nga lungo meia alenta tu fai tau o mata tu fa no o ma samo o tau tino mai ile fofonga o tulepa o va ele mala auri na oti ai ia tamalea tau tino lungo yoi o fia tonu rale me tatu te le foi la tau te vesi lungo o mo meo fe meo e le o le suafa le tau na ale anta tu va vai lunga a fa mai foi la fake page o tangata na fai le mele o le paste and copy na la mina le vala au le Facebook ma tu le foi so se mete vala au de Facebook e delete Facebook le tangata na la foina tupe le tatu mata uma le foi tango share mai lunga le page le tio a fa pesao o no winga la tau na mesi tusi fa pito i le Facebook pona la wala fai na vese ia ai longa atu me fai wale o share solo tangata ia tatou talia lupe o mau tatou talia lupe o mau po o ai tonu lava ia ale me manai ai le is a fair fight o le amatanga tonu lava o le tausanga the first or the second of the year then amatain melea ia tatou fa tali yo ma de manino pa o me tio va veoti ses ai le yo mai se ia va ve maliu fo ipo o te va ve maliu ia la tu se si ta o tu lunga le fai unga pe ta o tu ia pe o te pole ai mo fo i te la tu ta o te o se unga ai bien mele ia wa o te fai tu e la ki fo pe uma ni tau sanga e la ki fo pe uma le ni tau sanga ia mai fa mole tatou ia fa longo i mo meo
o tala ave. Ua e te tari tonuina. Aua e te tari tonuina. Eoe. Aisea. Leanga ua whao ngā tele tangata lunga upenga te whailangi. E whai ai a lātou tala pepelo. E whai ai o lātou māsaru salonga ma whaaleanga tuai lea, ma whaaleanga tuai lea. Eoe. Au te mana e te tilo to toa. Pe ai se ana lotu tuai le usole na latu i Australia. Lele atu le vai teimi lea. Feso o tai ma Samoa. Tope ane loa ma le official leo. Ia la auli just before the Christmas. Io e tau te vava ai to ala vai ai. Tau te sila to ai ai se a tonu lava. Le nati o mea ia. Io e. Nera vava ai to ai. O le tāua o le taimi. Ai se amina le whailoa mai ai le press release ar tamata i pale mia. Mea ia pe a whape ua lewa no na silafia. Ai se ana le mua mai ai luma le press release ar tamata i pale mia ai le out mai i le press release ala uli. Mena le whatu o le taimi se se taimi. Ia. Leanga e te tauna a mata mai te tai o na whailoa tangata o lo nātunu. Ia to sau nela press release lea. Ia. Oi tua la uli. O uma fai i charge. Se tatu sila tatu iai. E le o se tūlanga le lei. Ia. Le o se tūlanga le lei. Tata tu pese lea. Usi mele whafonga. Ia o le tūlai valu. O le tatu malo le nea fiafi. Usi mele whafonga.
na o au upu o te to'o manga ia a o a ao pai mai a sei malua a ta te te a ua o lai loa early year of it se ni te leilo ai na le matui tui tinga tinga ole alofa na te sai lua ina te leilo ai na le alofa e ana me ta ana le se anoa oe o te le lailo lo lo to au lo fi na ngalo te leilo ai na le matui tui tinga tinga ole alofa na te sai lua ina te leilo ai na le alofa e ana me ta ana le se anoa oe o te le lailo lo lo to au lo fi na ngalo te leilo ai na le alofa e ana me ta ana le se anoa oe o te le lailo mana ia upu le pese. Mana ia upu le pese. Le sautam fai a matala upu le kalamea na fili upu le whaanoa noa. Langa e lua tu inga upu tau titilo iai o le whaanoa noa lo loto. Ma le whaanoa noa ti ngā. Io. O le whaanoa noa lo loto la. E sau ele upu foi le mafua ele me tau e tatou o le mafua ele me tau o le salamo. O le ali salamo. O le tangata ua whaanoa noa lo loto. I lana mio, mana mionga, mana sismaona, se na fai. Lo loto, whaanoa noa lo loto. Ua toe wa ai ifo le tangata i a te ia. Ma foi lo le me foi le U-turn. Toi foi. Pe a lo loto lau va ai ifo i a te oe. A le whaanoa no tinga. Le lana mawai tato wana nafi. E tinga le me o le whaanoa noa. E iai mani me pise ka wika isi ka indi. Aisea. Ele i longa na mari watu so ino pe telo le matu. Ai toi sau mare tala i sa mo. Ua ave ia moli o fai tia te so. O le lopo fe me la ka whaangongo iai. Ka ke whaangongo ia isi ko ingo pe kelong maku ngā nuru e kongon poku ngei. Ia ka oso melo ka ika. Mela na ta o le whaanoa noa ti ngā. O le whaanoa noa lo loto. O louwa ai ifo oe i a te oe e a fuai o na maua e tātou ni meta o le salamo ma fo i lor tangata i me tauni fo i ai. Ia. Le o vai atu to e pa u atu le tātou malo. Le o taunu mai le tātou malo au to e mou atu. Ai ele me malia te nofa o e mafau iai. Tu sai talu na uma le palota. Pe tasile mea e ta tai e lo fina ngalo. Ma so ta taufi. O i tonu. Tasile me whaingo fiena malama ma ta upu tala no ina. Aisea. Leanga a fua lava i le tangata ua lewa na le tofi. Ai whafose ia na pa u whafose i. Ai le sei pa u fo i se vang whai ua lewa na fo mai. Ai na fua tu te tonu al pale mene. I tau ngā upu. Manatua. U tau manatua Samoa.
Toma na tua le vevela o le fono le lua se fulu. Pe o inana au mai isi tangata I te tonu o le fono, ma pe o se mea, it's a very interested event, le fono. Pe o whai ma mea fia tangata wharongonongo I mea ia. O le fe upu upu ai. Le to olua ala lea. Oi. O tuile epa mai foi. Ma lauri. E sa ora utala le fai. Pe toi ta I ale tatu wa ai tua. Mana tua foi. O tuile epa. Hao fa solo a toa lana fua to tonu le pale mene. Le ise si la vele li morto ina. Me vola na a sau to tonu. Te ovo foi au ia fia mele le mfaina toi fai fia mem toi. Tu sa atua le sitala ai foi. Le sitala pe atangwa toi fa vasenga le tala tu le pan fia me. No foi lalo. No foi lalo. Kan foi lá e kilo le kala. Tu fe wai. File mu foi lalo. Ai fi fa ma me la ile. Na si foi le fengor tala. Ina I fengo fia tu malama. Tu salena e kua ko no fia me ka fa tu na fa pe me arto ina. Ai fi fa ma vai. Fa ma vai me la ia. That's a slap in the face. That's a slap in the face. Ke o foa o ia I lau fionga te pare mia. E toe tu uro roto I se fa valea to ina nea. O te o foa o ia te oe. Leanga au tango toe refresh le tala na whea tu ia te oe. Ole na. No foi lalo. Oni e toe tautala I stala. Langa lewa tusa lewa whea te oe turi oe manavaenga. Whalongola le whengor tala lewa tango refresh le tala. No foi lalo. Ongi e toe tautala I stala. O tautala file mu. O sila ia. O whalong o langa tono, lana pupula. Pe o sifi. La le mete le toe fetutu na I ai. Se tau vai ruta tu malo po u len me u fale tonu ai. Pia o fale tonu mai ia me whenga luanga tatu malo ni atun tui ti toi o mai ia le o toi angai mai. Ia. 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 Le tamo le ua ai mai le tatu malo masani o le paanga masani le tatu wala leo. Ia le fitalinga ia tupai. Ia mau ni ia vanua le tupai ia. Fatalo fa mai le tatu nu o levan tariat. Pa taitula epa ia mua la vale. Pa ia la silasi wala to mau mai le au nanga le nei tu la. Fatalo fa atum fa mani atu tatu tau sanga fou. Malola soi fua maua ia maloli. La pale fo I maloli. Sa ili malo pe fo ni tulanga sa nono tiai ni manatu mani falangona I laso tona yatu ia ai anu maia o le ata mafai atu fo I se ma vai ia o fo ni me mafai na mafa soa mafa lawi loa ia o nela ata mafai atu ia le nei tula ia so fo ia faftai tori oili tu pa I te ad waru e sa malo puro wari e se ro fisio wari
Ia, Ko o sanga fo. I. Faini me fa fia i le loto. ia, E ma, awale tau tata i mea le au ngā e ti ngā i le loto. Awale fa mausali ia le filio ti a Ia. kolo le mafau. ka fio lai le mea ngā ua iai lau mta sili. I oi. Ia, whātai mo ni aso tupai ua e o mai fo. Ia. Leanga o tātou whaiwai e le o mā ia mta upu whia ngai masa moa le nei vai tau. E ai le mele na e la fua mai a tau. Mele na e la fua munmuni a. Mai ta a mata i a taula masiana angi le na angi mai na nei. Hei vai asau tala i na i le langa o ele na la fua mai a tau le video taula le na o le tala noanga o le mea o le loia taula ma siri i o Andrew o saurea. Ni ai tula epa o le mele na ula fo atua. O le watu umai sa o lava e le fionga ia taula papa. Ie whaate ia. It's never in the right frame of mind in the legality side of me tau whaalo ia. E vili atu ia taita le nei. O le whaasanga ma i le tani. E le tatauna o vili le lo ia le. O lo whaia le tani E pe o le mea le nā le na lafo mai e. Na fionga ia taula papa. Mai pe ia la tau ia mantua. Ai awala le record lo ia le mta upu. Sa le tatau lava na vili ia le tamadi. Mantua o le defamation le tangi le ave. O le tau whaaleanga ma le tau whai. Ia o le wato e a foi. Le wato e whai e ia le tūlanga e vili le lo ia. Ia mato e lau ai lola ia le tamadi ianga o le client Aleluia. o le lo ia Tesa le wato e la lau e ia le amantua o le whai le tangi o tūlanga i o tau whaaleanga ma le tau whai matala ki pelo. Le wato e vili i le lo ia. Ia mato e la lau lava ia le client. So it's not in the right frame of mind. It's tangata. Sa tatau o le wā o le lo ia i le lo ia. Ia. Wa neno wharongo tua fe siri ei pe ese o lo ia. Na tatu whafongo mai ua whaafiantu fe sili le KC po oailana lo ia. Ai le ta ua. Le whailana tu e fe sili le KC po le alang na emaili. Ai musu fo i ta ula na emaili. O le le whala tato whanolong whape o ane me o serve ma ia bla 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 ai tanga i tu la epa. Momo tangata ta mai tangata whaili ma o whau. Whaafifea na e loa le numera ale KC. Whaafifea na e loa. Nobody knows except for you. Walo wa serve sa watu pepa i ate. Oi. Ia, e sao. Ia. Ale. Ia te mawai ai i. O le lo ia la. Tusa o le lo ia nga na whaere recording. It had to be. Mantua me whapene. Mai se lava ia lo ia ma whamasino. Ai ai lo se tota inga whapea le client a lesi lo ia. Why in actual fact, e le tatau na vili ia o ani ana concern. E raise ia ana concerns i lana lo ia. O lana lo ia life so tai male lo ia a le tu le whai le tangi. Ia e ma e hoi o na iata mai, vili sa o ia. Tupai, e te te la so fina ngalo feso o tai o le telefoni le ile lo ia le watu sa lo ia le la uli. O le keisi le. Male malanga o le uso i Samoa. Male fa tope le na avela uli e faionga just. Tau yeso masa salonga ia mea. Tula epa ia tātou te le whai se tala on hearsay or any assumption or speculations.
ia tātou tala noa I mea mautinoa. Ona o tūlanga la ia, o loo whapēnei mai mata, ma tilo mai ma, o le taimi mea se whamtalanga, they're gonna record it, and that's gonna get back to you, Na iei fo le whautuanga ma tualalo na mai fo ie, le fionga le Minster, mai tualalo, alo ese mai ma mea ie whai elwaenga ia o ngā iai la tūlanga le tau peni falling o le tau lama lama su'en tangata e whai iai le lato case au mea whatasi. E pau le mea le ngofo ngai connect the dots No winga na le tala. Le winga le tala le whai atu ai. You're trying to connect the dots. Ona ai sa tau mawhai. Whonga leifa iai te lu whatatanoanga sa la au mai ma le CT media lo whapea mai. Ia o whai tau mea malungali ilai Sydney la vea fuha. Pela whoringa mo le sai whapea o le aafia o ia I le tangi le mai Hapea o ia mamai le eisana tala. Whonga le tala le na lafo le lo ia. That stupid minister and all this, he shouldn't have said that. That's walava matatoe le ta oso na le lo ia. Ve te tono whamasinonga. Ia, pero tulana ia le whapea mai. Leading ali Samoa. Fōlinga le sātau mawhai ina ia tā ofi awane I whātau nuina le lawsuit lea. Ia. Ia awane I whātau nuina le lawsuit. Ia o le fesili la e whale mawhau fesili ai. Ai se ai mea la tau mumusu ai e whaile e whaawau le lawsuit. O tau fo in tau whai mai. Sa ili le amio tonu sa ili. Ia o lea lawa. O tangi mai lea tamadi. Sa ili le amio tonu. Ona ua tele tau whaiwhainga ma tua inga leanga. Ua whamanu ali ai le te mali ianga o lea fo I tamadi. Ia, ela wanga ia tue sa ili le amio tonu. Ala me o tau tue sa iai. E o le tulanga na le tau connect your dots. Ina ua le mwhaina tau fia le. O le mwhaina tau fia le lawsuit lea. So what's the next move? O le next move loa la lea. O le whai o le whai o le tangi la lea. Ia o le fesili la lea te fesili ai. No awai atu fo ia nafi le. I le lango le tātou ainga le fast. Le whapea mai justice for Samoa. And justice for Laudi. Ona, le whato a momono atu ngei la le tangi le nei. O te vloa la le komisina leo ma la tau e whaatino ina. Ale sili o fea ua whai ele tangi a le fionga Laudi an Malietoa ma le a fionga ia tupola mati mai basa le whale tuova ele wa le wana tau le tangi le na o fea ufai ai le ale me watuai ai na wha angai oi o langa ia tatou ele o tatou ni lo ia le tatou ni leo o lea o le atunu o le tatou te titilo atu tonu Ia pe na alalanga ia tatou supporters a nafi. O ai ea le a CEO o ai o le a sapai. A fai o le tula fono mō tangata anu Samoa uma. Ia launga tasia uma lava tangata anu o Samoa I le tula fono. A fai ua o le wa fai molianga o le fionga ia la uli malito. Ai whawhea ia le tele o le tau whaleanga, tau whai, ma tua inga. Sala lafo e tula epa le telo taimi. O whaila ia I se fuafuanga I nāmia. Wa tele tangi le whape o levan whaatau nu atu tono le ntangan wenga le ofisio leo. O le fisili la ai sea ia la o le whaatino ina ai la ia le tiu te whai ina ia. Whaile ami o tonu tangata anu umo Samoa. Mana tupai se taimia tātou pai mai I mta upuri Samoa. Ai se I o ofisili tupea langa o te iro la fominga o le melea. O taune ki o whanongolongo. Le lai whapea mai talo papa e ele pātū o le mea. Le aso whina, mate ono wa a fie le a mai lunga
o le media te mine le video le pele la sofina I was a bit reluctant. I was a bit reluctant to discuss it, but ele se tatou me mawhailanga o leo wa expose mai le social media. Leo wa expose mai sa yelo wa uta tanunga o mea umane yeah e tau fiofi mamau. yeah Tau fiofi mamau o te alia e umatulanga nei i le taimi o whamasinonga. ia okay taolo le melen tupu nafi ua whaamanualia o ma fans followers ale sunga le laulia le malitoa ile men o ua ia le tupai pele no tom fe whaamatala ole ta te whaanua noa i nisto ino oi Ola matua wala rotu na epa. O ele tangata wa matua i e panic. Wa e panic e halau mai ele te whai atu. Aua le popoli. Wa o le sa pau o le tala la uli e teau sis. Aua le popoli o lo o toa mea uma. Ia wa e sai mai nei e teau mo whai mai. Wa pera, ya ne mo tupu. O sa iri noa. Ina wa o whaalongolongo le leila wa i le press release ala au. You read between the lines. O ina e lo o maua le tali sao. To a tele vo ia. O members o la komiti mai la to le mato whamoe welen whaine au kilan. Wa le malolo lo telefoni le tuta vidi mai. O ta whiwhi la wa loka la uli wa katu le ai. Aua le AVCC e le tala. O lea wa a mai le press release ala o le whaailoa mai. O le aso a tae au, e a ngā ia le ofisio leo. O le la iai moli anga mo ia. Pe ona whamai la uli, ia se titila o a moli anga a o ai foi, e pe tofia. So that is a question mark. Yeah, tupai. La tatia ese la uli ma tatanuanga. Ia lele. La uli, po le alua fisota inga la uli, tatia ese. O le mea lea ta titara no ai. O ni mea mawhai o na vaai ele lau te lenga o tangata. Ina ia suti i fina ngalo ma mafufo tangata. Lea tonu mele tula i mai. O lea tonu le mea lea peni mea tau conspiracy, peni mea tau tangata la vaia. Ioe, ai langa o lea ta te whalongolongo i moria. Ale te amata langa peono whai atu. Na maua mai le tala i a te au. Wala au mea le pō lea le tangata o le tonu o le tau whai le press release. O le mea lana whaate ia mata uri pēnu whai atu le saure wala au o le te mata o le tau whai au comments i tangata e whisiri mani maliwa pētelo. Maliwa sto ino ta wau mari. Tama tu whai o ta wau mari sa mato i nei potu lea. So ele i longa lana e se whaano no mau. A toi wala au mai sa mo peo ina tonu le tamwhi a mata toi sa utala. I le mea o le whaate ia o tatou umalawa. A o le mea na au mai. No fasili atu le ira tana wala au mai. To fia o tona ia ina. Me to te le amatu i. E peo le ta amata tonu mai i le mea. Ta tia ia le afo i. Ia mea na lua tala noi. A le mea wa maua. Mala o tu leo le tae au le aso rusu fa. Le aso rusu fa peata i te pto atu po na fili mea. Le aso rufu tolu rufu fa, rufu lima ki masi. Le aso fina ngalo, fa mata e tala fea ngai mea leo i o fai i le taimilea. Ia o tūlanga nā tula epa. Tanga i whola iai. I le toa te leo lea ta mari i a. Lua tolu no atu leo lufu wha. Tau fiofi. Ua whai e te mari i lele upuleo te whai so. No news is the best news. Put it away. Awa le wha popole male ina le mamalu le atunu. And he moved on and enjoy le Christmas time malona au ainga. Siona to alua masiana whanau. Nea la ina ua mai au malona enjoy le lato ki disimasi. Wha manuia le lato tau sanga fu. Le lafto a wha iloa mai ilo i lato nu.
ina ua whaeloa mai la tunu. Matua i toa lava ia le fionga lau le mali toa. Tanga i fo iai, ele ai masona, ele iai whape e panic pia na mai manino lava, ma whape mai ia Samoa, le a ingo le whatutu e Samoa watasi, ia toa le tai. O tangata e moni le alofa ia Samoa, ina ia whaafifi le mu Samoa, ai la alu ia sa ili po fia tonu. Walai iai lona tali tonunga, e mama ia maneitu wa inga maneinia uma, ai ona o mea o le fau. Fau. Le ala sofi na ngalo. O ai tonu e anga fau nga. Ia, ma tātou loa uma, tangata lo i tua ni mau mea uma tuila epa. E le tau whaai loa, whaamasino Samoa, le amatanga ina ua maua le manma lo le vaenga le fast. E le isavalia e le fast ni awala file mu. E tele na ua ia le taua sa savalia la tau ina i mwhaina ufale mai te tonu. Lea la ua tula i mwhainga malo. E te le tanga mea o le tau tapena. E te le whale tonu telo mtanga luenga o le nei tau pou whale lei. Ina ia smooth le leile le savalinga le whainga malo. Ia e maisemo le lei lau telo Samoa. Ia leo tatu tanga iai pēnu whafonga. E wha molianga. Ia ina ua le ante whamanino le leila vale fionga lauli. Ina ua wala awatu ia si fo o tamari i o loo iai le. Me tangata le wa sawe a mai mau ma wha maunga o meo le maliwo o le alo le tunu. Ia. La le sau noanga lauli. Sa ia ali le tuatunga ia le moli mau i leo. Sa ia tapena ina ia awane i to yese tua patatua to ia faina mai ia. Lena a patua i lo le malo. E o mai te la to whaatau taia se suenga pe wha mao nia nei mea. Lena na wha wawal suenga. Tu oi lola ia tu ao le minsta. Pa pia fo le komisina. Ia o tato lo fo i pe o na sau noa fo ia le. Tamari ile ia li o wata o folon suafa. Lena wha manino le amatanga. Na lato whale ma le fionga le minsta ma le komisina. Tu umati e mea uma wha pia mai. A le taimi leo loonga luenga iei pautasi. I tuai whale alili. Lena sui e loa la a mai ia ngā lua ia pia. Ina ia ngā lua whaatasi ma lau su le tūlanga le case le. Ala meno iai. Wa a mai ia pia ngā lua ia mo se vai taimi e toi whaate ia. Wa toi mo lia ia. Lela e o mai tūlanga ne ia leo. Ai pela o inala le suenga le nā le iei mo li mau ia e wha. Wha pia o ni mea na whaafolinga le whainga o fabricating evidence. The conspiracy or for to commit an offense. Le tau pulpulenga, le defamation, le tau whaleanga. Ia ma le whaatupu le vevesi. Ma le ono muli la. Le ama iai la ia nia tamari i o leo stolua. Ia ma le suile na malanga mai Australia. Ia pe te le asi a fianga o le suina na malanga tu Australia. Pe te le iai fesili ma ona o le pe o le tope na fai. Pe tasi le nā mea e tau tititu. Ai le pe o le o tele mawhauwhunga tu e ta tai e ta mawhauwhau tua in the very beginning o le case lea. Mantua le na iei le talafu le na mai e whare TV por TV1 ia. Pe le po le talam. Le na mai e tamai tai whai mai o le li poti lea a le Iken Kaya. Le a fo le tangata sa tura i mai i komisina taluai. Le ta uai o le se tasi o whai pule o le pale mene. Pe o mea mua lava natu pai.
te sila fina fai e se sa ilinga leo ile li poti na mai le komisina taluai. Wale la was skip ato umanga me a filosofi mai I au la uli ona na fi ko a mention nge yale ngo la uli ma va ele le temi ina ua. A pi o ina pa le a mi se na so fina ngalon vanga. E tele ani vaenga e yei ona lapilapia ai o tulanga la ne iai ia e whaasanga tonu lava le tala po se fesili le lapele tulai mai I le maea ma le whamaoni ma le sao o suenga ia sa whai le ofisa o leo wa at the end of the day tula epa wai la tau te whatau taia nei mta upo o ni malo o ie ma waile a mio tonu o ai o le a moria a o ai le moria leo tātou malamalama we don't have to be rocket scientists ina ia tātou malamalama iala tu la fono a whailo o masalo mia whatetainga le la wane avela tangi le ofisa leo o whapea ia o la tangi whaasanga ia tu la epa siringia o le amu tupu o whamaunia na nga la tutula epa lo whale no fumatapu ele anga ni ata ma ave ni se a se laptop to inga molianga na o le ala me fai o le mata fai yoi le leo e o la tu sue ma o lo e fai se molianga whaasanga ia tu la epa monia la le wa whaasanga molianga ele whafia ua whaamauni ai wanga oi tu la epa tu la epa na se whateta inga ia leo te watua o la tau la e whale suenga ma whapeloa ia mamantua e moni nga o la tau e whale suenga ma whale molianga a elo o la tau o ni whaamasino la tau te whai ele whaaiunga Ave le whaamasino e ave na le o la tau ta pena umamia tu ula I el whaamasinonga o inai whaia mai le whaaiunga o le mata upu nei e almele le sa tu lai mai ia pe folinga ua ofisa leo, ofisa sue, fai molianga, toi whaamaunia matori ngā tū la fono. Pēla tūlanga le winga la tali whaamaunianga, le o whape mai le lava mul mau. E leo se mta whai oina la tau na ta pena ave, whatalia le whaamsinonga matongi mai whafo, whape ia mai mautai me le ini muli mau, o le pawal mele iai o le hia say and all this. Ia, mana ia. Tau noa ia la auli. Elea ia ina e ia tapena ngā leo. A lea me la mwhai e mwhapia mai leo. E la tau te le whaamaunia ia moli mau ia na whai. Ia. O te wangana iai whamasino sa mo. O ai le whamasinonga. O le tātou whamasinonga ave iai so se mta upu. E le whai e leo le mta upu le nā. Pio ta uor ta fasole fai tu pa I le tati tam fai connect dots. O le paso le langa o le vai le sa mo te mini o le paso le mero kilo ia le la kau ki kam fai ko ngeki meia. Ina ia le me. Wa e sa no connect your dots le. Ile foi uso le tamali ina na la tu top e Australia. Take part ai lai I le tulanga le molianga lea. Ia. Wa te whapia mai. Ai sa iai se sata no e whapia o ie sa mua tato e fo I Australia la son fua. El vai aso lea. Ai o le ua maa wae. La ua to he fo I Australia na nafi. Ai lo o iei nisi o lo o lato sa ilia a ua to e na tau se lea se to e fo iei New Zealand o I Australia. A leo to su e fo la ua to e fo I. Ia o te olanga life siringia. A whai o le e moni ma wha maoni le a wala na watu e whai nei mea. E me la watu e wawena so la e le no nofo la se umana na wha tino na ta upu. Ia, whātai, tātara nore tai muli a I le Deeds of Settlement, ma le Harmony Agreement.
tatilo la ia le wai lunga e fentau e selanga le wai lunga o penga whailangi. Harmony agreement tatilo i le press release le out mai al tamatai parmia nafi. Tateva ai le timing o le press release. Ale mela le na meni taula. Le tati tala noa il meo le connecting your dots. Dia la o mele tarsi tatu le fata tadi patu a taulu papa. Ai tati va ai le agreement le fulano officially tu ia oe. Oi tonu la tanga le tuo me umne. Ona nafi ona nei. No mata i le whaunga ale afuring ale kovana sili mare kovana lutena Amerika Samoa. No whataritali se i o i le whaunga. Ni no. Lela no ba i na o tulepa mai foi. Marta tu parmia le olo tutuile se minei. So ai anta to lo tele le ai o le o tatu tito fai foi na maua taimi ava noa e tala no ai. But le tutulo atu le harmony agreement. Langa o to tupu uma me me ilunga. Talu ni mele tupu nafi. Na so finangalo ni mele. Mantua foi tula e pan to fafonga uma Samoa o sau nota mai tai palemia. E lui mai e tula e pai tono palemene o le harmony agreement. A tali hi fia me e le se harmony agreements o le deed of settlement. So regardless, for the deed of settlement, for the harmony agreement, the fact of the matter is what was written inside. O a iainga sa te agreement sa sainia. Wa alpe ole me tonu na le to tele tu fesi ai. O a ni saini na lima ole nei tali fie me o le deed of settlement, tali tula e po le harmony agreement. O a la me o lo tustusi ai le iainga lea. What was written in this agreement? Wa e tatau na fofola mai la ila tunu. Ia malama le tunu u nei tūlanga wa lele wa mawal meula na le tau mate. O le tau mate o le tunu u po o le ale nei me o tula i mai. O le ale nei agreement. A o a foi lani mena na iainga ai. Wa lo titilo tu nei le tae au. O le a mai ai e le newspaper le observer nei le tae au. Pia ua wala au le pale mia le mamalu le atunu na ia ono sai ia ioina le molianga o se tasi. Le na te ioina le molianga o se tasi o ana minsta si mia kapeneta. But it sounds a bit harsh, sounds a bit sad, ona o le fesili la o te fesili ia. A fai o le wa io e ina le molianga e whaasanga i lea tamadi o le kapeneta. E whaafifeala le tele o tua inga matau whaaleanga o le fai e le lai tu o le tua ngai. E le o i ien molianga. O le tu la fono le sailinga o le amia tonu e leonga tasia umai lava so se Samoa, i te tono Samoa. Ina ia mawai i le malu puipuia ma le file mu o le atunu. Ia pe e fōlinga mai. Le ese ia tūlanga ta ilo ni te wa ave se tala sesi a. O le whapia sai mai tawina e le fionga ta mai tai pāle mia. O lo ngā lue pēle o leo le whaia o ni molianga e whaasanga i isi. E fōlinga mai la, e le na o la auli le e whaia le molianga. O le papia mai, o le saunuanga le mai tai pale mia. Mai tauina o lo ngā lulue pēr le ofiso leo, le whaia o ni molianga mo isi. So obviously, o lea la si la fia le fionga te mai tai pale mia,
Poi foi manisi o i lātou. I lātou te silafia. O ai fo isi la ia la amolia. Ia le me tonu lea. E sa ela sa noanga la matanga tu la epa. E le popo fou lava na ftatu la i mai le whalavelave le nei. Na tau manino lava Egan Kyle. O lo o ia le molianga whaasanga i se whaipule o le whainga malo. Yeah. Ia le lan ta manino fo ia. E whaasa o tu pai o se whaipule o le palemene. O i whaipule o le palemene, Ia le manino. A mai manino la vai e Egan Kyle. Ai mulmulia ia. Te ia whaamolo au watu whaama vai Egan. Ia au ese tu langa leo tu lai mai. Ia, peu whanua noa le loto fui le mena le toe peu toe te tai umaitua ia mawhauwhaunga o le atunu. Wa vane e lunga le deeds of settlement ia ma le harmony of agreements lea. So o mai lora ia ma le pai mai o le press release lea. What do you think? Sa o temi pe ser temi sa o le press release. Le fionga tu mai tai pandemia po le fionga ia la uli le te sa no i tu la epa. Le tama tai pandemia. Yeah. Folinga mai wa levana sila fia te mai tai pandemia le tu langa al modianga ia i le fionga ia la uli. Ia e te tira foi la iai. Ta ilo iai se ne te wa se ma fa sis. La mena le whaailoa mai lo le malo le atunu utu langa le na le la whai ma mtanga wenga leo. Ia au tu e titiro foi au se situ o i o tai o le atunu. Ele mana o whaapopo le vale le atunu le taimi o kirisimasi o le taimi o le peace, taimi o tu whatasia o a inga ma whanau. Ia o la wa ule titiro 50-50, half and half. One, yes, why didn't she express and Fabia no she has a point being o le taimi o kirisimasi na ia mafuta a inga se iyo o le aso tupu ele ia a o lewa mua a mai le press release a le fionga la uli o a uia ai e tolo pulo i le toa o le fionga ia la uli mo tangata malama o tangata o le atua a mai sao i luma ina wailoa ina te leo mana o whai whaapole vale ia le ainga o le fast ai mai se le mamalu o sa mo atoa a mai manino i luma e le wha nominumia i tua wai e te taimi loa i fo tangata ia e mai se le au tu stala lava le nei le whai ele mta whai oi le nei o le ave se o telo o whamtalanga ma mea ua mana ia le wa mua a mai le press release a le fionga ia la uli. Wha manino came straight out of the source's mouth. Ona e sili le a mai sao e lana fionga. Yeah. I lo le a mai fo i on tustala. Ia e uma inga tasi ale sa unga sa a mai e le fionga la uli. E mo e se fulupi onga ia wangawi mai tutono le au tustala. O le whai mai nisi tupa i sa iai si tama i ta i le stala. Ana nafi i tu tonu o le whai ngau churches ia. O le no winga pi fōlinga o si tama i ta i na sana ia releasinga i e lato ia na ta whia nafi. Fua tu fo i le tala noa mai a le whailau tusi na ma tala noa. Whaftai ua toe mwhaina toe release atua nafi ia. Ai o le fuira te wharongo ia. No oa le sunga i le lauri ma le toe tono sela. Me tau fia i tangata pauta. Po le alawa la ma le a le toe inga whamatalanga tau te toe mwhai e. Aua tau ale tā. Ua tau ale tā. A meo tangata whau. Ai te sila fia foi lali i tupai. Wo fai tau atu nei comments tangata. Oka o kai sole.
o tangata ua o tia manatu malangona. And they wanted to change the Prime Minister of Samoa. The majority of people. Yoe. E pio no fai atu pa i te le mana o te tarano le mele langa e te loa le mea ai langa o le ota wha leo ina. The voiceless, tangata. Asisi fona tu pa i se wha matalo tana leo. Ina ua whaile press release a laudi. Te vai le tomu e o tangata. Ai a whaila aisi mea aisi ia o fo i te o le tuangai. Sa se en silunga. So pe o le ata na le fa matala mai ai. Le me o le lifa i manatu tangata. So finalo. Moni na sa nanga te lepa. Moni e tele iai o tele iai ana nafi. A le sa tato matamata atu le live. Sa whaasoa mai se tasi o tau ainga. Sa iai le mai iai le e le tae au i le fitu ina ua mau popo atu i lumo le ofisa fui mo. Ina ua uma, kio so i ta vale o i utai tonga i mato. Sa whapea mai le lo nis lea. Oka le whaamamo i loto i le taimi ina ua usu le pese lotu. Oka whamo le tele o tinama ta mamatu tua. E usu malingi o lo i mata le usu ngol pese lotu anafi. Ya, whapea mai e whaila ia. Sa anwatu aila ma se sui o le newspaper le observer. Ia mai ona matua i sa i le mamalu o le atunu usai ai. O la fonga sa la foai. Ai wa saule ne alo o le la uli musu musu i son tama. Na wala awa toa la uli that's okay fa e o mai. Ia o mamotu lango tangata mamale loto. Pei folanta tanga ia tu la epa. I le taimi leo o le tutu ia le au lango tatou a inga i lumo le ofisa fui mo. E latu le wala au whapea o i le ofisa le observer le wa tutu mai. Le la sa i me fole tele malo le tunu o e le mana o mia tutu di ese. Na tu ia le fionga ia to le forma sa noa. A fai tau te o mai e tau te taking a uma i lalo se sa utala fai atu word for word, you're most welcome. A fai tau te o mai ese le tala o te watua e ese me tau te o ta mai le pepa ia ele o i te tauna to iai. Which is ole me tonu le tato te le tusi lima i le autostala wa e iai le au ngā o le lato ngā luenga. O lato le whaalau te le ina le whaalau i loa o mea te tupu le malo le atunu. Ai pe o tūlanga le wasa i ele to atelo le mamalo le atunu. Ona o whaamatalanga le sa o ie au mai le telo. Pe o inala le iai le atunga lunga le tangata i le newspaper. Le langona nana a mai e lo ni sa nafi. E ese le whaamamoi loto to atelo ta mamatina matutua. Sa awai. E usu le pese lotu ma le malingi o loi mata le whaingole. E sa to alava i la fionga la auli a mai le whaaftai ma whaapia mai ai e le o se aso se loi mata malingi. O le aso fia o le victory. Le pensa no la auli o le ala a o kapiteni le maenga lea. O le ala a whaiona la kapiteni ia na te kapiteni ina le waa le o le lato whaamisinonga mo tausanga le nei pe a po a fia le la whaatulanga iai. La sa sile tupai. O le tūlanga furia wa lepe wa tupuro le mele nafi. A la langa lo le tio mala tu fui e langolango ina le japipi. Lea ua reveal meu ai pitau ese le tatonunga fo i lawa ai o le amatanga lea. O le whaateleina. O le lango o tangata i le whaatuatua i le atua Samoa. Tā ngai muli al fesuia inga ni simea. Langa le semena ta ue fai. Pe o le tala le no fai atu o langona o tangata o tia o tangata. O na o le mere na tupu na nafi. Ai o le hasa usirisila. O le mere na tupu na nafi. O se me to e whaatupu tele nai ia le a foi.
e whaatupu tele nai ia le alolofa o tangata i le whainga malo o lo i nei, pe te manatu o sui ai le toi tira manatu. La sufi ngaro. Tūlanga o le mele tula i mai an nafi tula epa. O le awatua se tala whataita inga. Tala whataita i o le tulou la vale ta uina le tumalo. Fasani le anga numera lua. Mantua fol mata upule no wali ya ele se lau fitus fulima a felena le iloa a le tumalo lea. Oka ni tala tau whaaleanga, tua inga leanga ma mafa upu sa la lafo i le fionga le ali i whaipuli. Lea le nei lea le lato tala le whai nei le taimi le nei. Leo manino e le eise molianga le fionga le ali i whaipuli. Ngungu sakaria. Ai ana o au. Ana o au le fionga le ali i whaipuli. Ua avisanga lo suit. Ona tūlanga na iai. Le fola tula i maila le fionga lau di al malitoa. O sau no manino la vale e tamali e mama ia manetua inga leanga. A o nei lana whai mantua la e le tau whamasino la le tūlanga le o lo whamasino Samoa. Lo whamasino Samoa le a mai moli maui e wha ma fua mai whapea o mea tau pule pule le whainga o le mea le nei. Le ato e watu ma moli maui e ono ona o ali i leo leo ma le malanga mai Australia. La u le whai atua se tala ona o lo o iaini wha maunianga. O iaini wha maunianga o umana tatia. I le tūlanga la lea. I le mamalo al malo to o lua lea e le afianga e mai se fo i ma le mai Australia. Le la whamasino Samoa le titi lo atu Samoa. E leo se mea se isau se si e tau mai a o ina ia o to sinai o walu whaila. Ua whaila wal whai unga Samoa. Ona o lea e le o sa o le tūlanga le. O lea la ua la a. O i fo ila le ilo ai. Ua li lifa lava tangata e lango lango le whainga malo ona. Le o manino o mea fau o mea tau whaaleanga. Ina ia whaaleanga tamani inyanga o le fionga le li Minster. O i la whamausali iai le lango lango tangata. Mana ia. O le tamatai pale mia, o lana tuspa ia, o le rule of law. O le rule of law. E iai rea le taritununga, pei o lea e tam whaiare tamaita i savali lunga o lana, o le maulea, o le rule of law. O le mea fo lea a whaila o lea ua, no so finangalo le ua nga isa o no winga le nei le whaupunga o le a fuiling o le mea press release e ye manisi e nate o no winga o le whau au pea la le mea o ye manisi Minster a tau foi la na whapaleni le equation le sila o vanga ia peila o le mea le ia tu le epa ma le whaalenga ina le defamation ma ia la uri ma le a foi ma le fatua o i foiling o le faipule vaele. Mo le whapaleni ina o le equation i le mele, e te tau foila, o na vaai mai le rule of law. I isi foi mea i le umwhain whatau nuina langa pi o lea pi e tasi lava le mele anga i ai o le turi apu o la uli. O la ua o whaitau iai tula epa. O i peo nawa e sau noa iai yo peo tūlanga le na tūla i mai e ia le whainga malo le fast ona e uphold le rule of law. Le sau noa le fionga tamaitai pandemia o le whaanga so longa o le nei mata upu i lumo al whaamasinonga e tatau matala whiangai. Le lawa i oe tatau matala whiangai le ave o le mata upu le lumo al whaamasinonga. O inae whaamaoni ai pe le ai fo ni molianga whaasanga e i lato uma o loo a fia. Le lawa i oina e tatau matala whiangai le ave o whaamasinonga inae whaamaoni ai. O whaamaoni ai pe le ai fo ni molianga whaasanga ia i lato uma o loo a fia.
Lea la le mea na le whai ai le tūlanga lea ina ua manuae le tūlanga le i le whaipule le na mention mua. Wa le whape mai o ina e wha maoni ai pele ai fo ini molianga whaasanga ia i lato umoloa fia pe a ave lumal whamasinonga le wha ngaso longa le namta upule nei. So therefore, there's a loophole. There is a loophole. Because o lea la ua whaapea mai whaatino tuta whamasinonga. La mena le whaatino ai la le taimi ina whatu a manua e mata upule nei. O i whaila o te siringi ai lola ia i. Ona ele o le matafa ioi lea le fionga te maita i pāle mia. O le matafa ioi lea ale mean star o leo leo. O ila i loa ai. Le good governance o le whai ele mean star le nei. Wa o ia o se lo ia wha uina, o ia o se wha masino o sa iale, tato whainga malo. O whela o iele rule of law, a whai o le o sau noa le fionga te maita i pale mia, o tūlanga umaneru wha ngaso longa mta upule nei, e ave i lumo o wha masinonga e tatau matala fia ngai. Toi wha pia mai, o ina e wha maoni ai pele ai foi, ni molianga wha sanga, ia i lato uma o loo a afia. So, po ai ala le a afia, ta tau lava lana ave luma whamasinonga, o ina e whaamaonia mai ai, ia tongi whawhore case le whaasanga ia utula epa, e lea i se mala, o mea tau pule pule, mea tau whase. That goes to everybody. A whaila o tūlanga lea, pēna o whatu whai mua, o mta upu nei, so e launga tasia umai sa moa. The rule of law. A moria oe, yes, ave pe whamsinonga, e whai mai whamsinonga le whai unga, pe moria oe pele ai. Mana ia. Whai ena whai. E le si vaenga le na muai. Na muai alia e o lato ingoa le amatanga. Mana isi vaenga le wai pa i ai e leo le matafa ioi le arta mata i pale mia, a le matafa ioi tonu le ale minsta o leo. Langa la le wai pa i ale melea. Ai le titi le time min whaatara na voice ai opinions o tangata i le mea tonu alea. I le leo pa leni o langa lue ale minsta o leo. Towards in our department, ia ma nga i mai fo i lana vaenga whai. A lena ua pe o tapa i tonu ala i le vaenga lea. Le ase ufina ngalo, o le tamata i pale mia, po o le minsta o leo e te tau o na tu ua o na tofi, suia mai i o na tiute o no iai. Tula e pai popo e lava le tā o fiole o le whai o sapu. Ai pēlong whai atu. Lewa o tangwa o e analyze. Le tūlanga lewa mai le fionga te mai tai pale mia. Lewa sau no manino. O wha ngaso longa o le nei mata upu. I lumo o wha masinonga e tatau matala whia ngai. Which is, she's got a point. So a whaila o leo whape mai o wha ngaso longa. So e tala whia ngai, o tatau matala whia ngai. So o se Samoa. Yeah. Pe te Samoa, a whasaina Samoa, a whakasi Samoa, mea uli Samoa, iai. So se Samoa launga tasia uma o tau i lalo o alo tu la fono, tala whia ngai. Ma toi whapea mai le mangalo na luole. O i nā e whaamaoni ai, pele ai fo ini molianga whaasanga, ia i lato uma o lo o a fia. O i la le whaamasinonga e a mai e le whaamaonianga, whether whaamaonia lo so tu la fono, ma molianga ia te oi, pe tongi i whafo le whaamasinonga. O lea o te fsiringia, okay, le wasau noa le fionga te maita i pale mia, yala tu la fono. So the question is, ona e leo se mtafa yo ia nga ia lo fisa leo, o lea la fsiringia i loa la, ia le minsta leo. O fea la ia le tō wha le fionga le minsta, le o manino le amai le fionga te mai tai pale mia o tu la fono o le process wha ngā solonga. Ia,
Pe o ina tonu ale langa o le tati tala noa I lunga o le e fausia fo I opinions o tangata ia ne o mai ai mo ta o le fatino nia por kalame tati tiro I leo te lengo mea ina ua ta o I le meio press releases e onga na mta upule na umatu nei I le fioanga I e lua o tu masanga e onga le fu uto fa popo ai le me ta o le contempt of court ele mai lunga se mea se me tau press release e fa manino mai ia Samoa mea ia au vinga le o tatou nei lunga o mea nei e oe more sila fia le tu o le asa o sila I tūlanga ia sa ta tauna mai se fa maninonga ia Samoa langa le la chichi me le tūlai mai le o to ai mai se lava o le tangata e against I le one of the pillars o Samoa. Ale lava pi le o longa e tu fa nasi tala ta ua mo le mala anga o le tunu. E lua manga la tali vaenga le tula epa. Yeah. Again, pino le tai al malu. Sa tatauna mai se press release ina ia a mai se fa malulunga ila tunu ina ia fa file mula tunu a mai le tai al malu. Secondly, no fa pe sa se press release ma le fionga al minsta o fa msinonga. O ia e ona matanga binga o fa msinonga. Fa pe ai sa wa ina se press release o le tūlanga lea o iai le case. Ai, lea wa umatuale a Sofia Fier krisi masima tau sanga fōi le ise me o mai a. A lea lava e fetusia I lunga o penga te whailangi. Ia mawhauwhaunga mai o le tū malo, ia whapea lea fionga lea li whaipulem. Ia no le whaoto a mai le ki mei lunga. E la tau te le usita I ina. Le poloa inga ua au mai. Ia o what next? O le fitili ngā li iai. A tulanga iai sa o whapea ona ua onga tele le mata upule le vāo. O ia fio anga. No whapea la o ai a mai se press release le fionga te maita I pandemia o ia ta I al malo. Na o se tūlanga tu walalo ina ia mawal file mu o le wala lata taimi o le kirisimasi. Ia ele I o le tūlanga. Sa o whapele ia ai a tuu. Whapea o le mta whaio I le fionga te maita I Minster. Aina te amainga se a foi se press release po se a wala ina ia whafile mu ia I tumalo. Ta atia le mata upu o lo ia isi la asanga I mawhai ia ele le se mea na umai ia o tūlanga na tātou te lea ia ina pe pule atu I a lātou whai unga whai o se tūlanga na ia na o se manatu pia o se tūlanga na o ia ina ia pāwale mea ina ia maua se file mu o Samoa. Ale a so wafina ngalo pile o ta ua le tati tala noa o toi iai se feso o ta inga o fia me matuila epa toe pi tu iai le tala noa nga fuile le toi wha manatu ai le la taimi a o ngā ruru e whaatasi I lalo le HRPP. Do you think somewhere down the line e tau iai le mawhauwhau? I pēr tatu wa ai I la umatamata fu ia na nei tutuila. Iai tu ngā mawhauwhau ngā fuile le ia le ua I pango na o la ua. Whai fu ina whiasisia I matalatala noa. A o iai asina vaenga o le relationship leo e vai o toi e se fisota inga. Tula epa whaingatana batu se tali wai mwhaina wha winga ina e tangata whapea o ia le wato au mai o tō masar salonga ai e paule tala o te whainga e au ia lango te li matamata le melena le whatautonga le sa whai tutuila. A whai wa o le nisi na watau no mai whapea o la lava e wa mawhana le fisota inga le wā
atu la epa ma le whionga te mai tai pale mia. Ia, again, o te watua I se awala 50-50 io e sa tātou wā ai ai le whale tonu le popo fō o le taimi o le whainga malo. Lea sa tāro sanga mai tu la epa toi no nofo ia, tali fia mea le ai, you've got le taimi nei tauntou e se tāle whātou e se le lavana usta ia. Ia pe o ngasa e le tension, ia le taimi o le whatu au lu whale le tātou whainga malo. Anua I taimi fo I o whiwesia inga e whelaflofo inga e tono whalfono. Ia pe wa alu nei tūlanga, titiro lai au ia. A pe ia a whai wa toi whale lei so ta inga le vād o le tamai tai pale mia matula epa. Ia ai ona o lona to finga o ia tai tai il malo. She doesn't want to be seen fa pe e whatau te e o wat ta ilo. Ne te wase se te mawhawhaunga. A lau pe langona iai Ia o te nofo I la mo whape ai, a whai o tūlanga lea I le wā ma le tuangai. Ia ui e te tauna titilo mō mua te tono loto I whale, I lana kapeneta. O ia e apa ia I lana kapeneta po ai se sui o lana kapeneta o ia ni whale tonu. O I e mua ave ia le wha mua. Ia o si o ulangona vai le nātu la epa. Mana ia. Mataulia fo I le whapea o tā uonta te tarano. Leo mea whatupu manatu, whatupu langona. Ia, a whai neila o lewa au mai lewa a taranoa maila I le mea lea o le launga tasia umo tangata I le lumana I le wa ai re tamatepa. A uma nele tau sanga lea. E le a whea la e seisi me le lumana I. Ia tangi ala auli ana ave I leo. E winga fo I the same defamation. Lea le tala ta ue whai, ai umartau sanga nei, ele I a whea la e vaenga leo press release I re tūlanga lea. Nā se tala ta ue whai. Ia, wai e personally tu la epa, pia whapea o au, lela wa watu whate ta inga po au. Hapene o au le member of parliament tu lorte tu tonu. A whapea o au le o ngartangi. Fate te inga la whai a masui la auni. Lea wa te le ia whale tonu, te le a fianga, ma le tau whale anga ina o te manianga, o lo te manianga ono tua inga ma mea nei. Lea la wau titi, lo e le o pā leni la, le tu la fono lea le upholding o tu la fono, o lea sa a whai ele anawa tau ale matou pātia le fast. No titi lo la ia, wa te le la lo wa fianga e whapena e ono sasolo foi la inisi members o I la o te tu e mo sa valima of silingia o te silingia la te matai palemia o la lana whatatau I le tūlanga le wale sao tu sao atu lama wale sao tūlanga wa o iai le ia mata upu le whaangaso longa le sa sau no ai. Le sao. O whea wa whai iai la utangi le ale umi wa le na taatia. O whaasino mai po le hatonu mta upu le wa le na wha umi ai. O me tonu ale la lea. Uma lo le tau sangal nei ele ai. Tau lona step up loa. Fesilingia le fionga te mai tai palemia. Malana minstana leo. Wa o I pe ole this is the main point lo te mainga ya uia le saunoanga te mai tai palemia o le whaanga so longo le nei mata upu I luma o le whaamasinonga e ta tau matala whea ngai which is fair enough so se sa mua umayeni mata upu nei o luma o le whaamasinonga tala whea ngai na ami ai o ina e whaamaoni ai pele ai fo ini molianga whaasanga ia I lato uma o lo o fia. Ia o I life siringi ai. La me wale na haumi umi. A wa levan ta tia le tangi. Wa levan na tatau na action le tangi lea na whaasa na whato ai le fionga la uli whapea le fionga ia tu pola mati mai wasa se tu lauta o swafa. Ona tulanga le iai. E matua I le whetaui le tala whea ngai.
o pela o le alanga le sa alanga ia nafi o ai e afisi a o ai sa pai ele o sa o ai lai i fa tulangana o le tulafono o le ala langa ia le ai ngol fa tu ele tu sa motas ia tupai pe no fai atu le e a foi pe fa alo solo tu fa pe ofisili tau sa ili po fe tonu o yeso finangalo wo manino de telo mea ia io e a foi lenga le lavata tu titilo le la wo mai fa foisi le tio mai si mea ale fela wo tala no tonu a i tangata ole a au tusi o ie fa mau ina mau i tarsa o mea ia se si mea i le wo manino o fe vai ai manatu marangona so mena e fa ala so sa ilia tu po fe tonu e yelo finangano i tu langa fa pea e po le lava po fe me o i tatou wi humans tatou na taola e po ofeta te olo le natura me tu pai ona lo la ia le pe mena tau sa ilia tu tula e pa ama tu sa o la mahalo manatu ya pe sa o le wo fa ilo atu sa noanga te mai tai pale mia ya ia la o silingia o le wa mai manino la va o le tulafono wa tala fiangai wa tala fiangai ave fansinonga o ie fa mania mai ai pe le ai ni molianga faila o le tulafono le ta mau ie la fionga te mai tai pale mia ya ai a faila e fesilingia le fionga la o le mali toa o fea la e ta atia ai lana mata upu na a le sao ai la le tali le fionga te mai tai pale mia ia ulama ia personally o ia fai ele fai unga le pati mua le fionga te mai tai pale mia malana min stau o leo le sao le fatulangana o la mata fai oi pe ona ia I'm pretty sure that the party will vote out of no confidence. ia pe a foi pe o i tonu a tu pai langa o le wo vevesi ele atunu po aia mai o te department le langa o te department le la tu te enforcing le tulafono ale pe foringa mai ele o pe o ina tonu ale na ia la ta nga ia le mea le vanga le ole e ele ofisili le fifa ia tu ia o ile sia pola tele no fa no ia ile mata upu meta ta longa eu quero lope na mata pele ai o le foi pe wanga i mai o le au kirkiti foi le au kirkiti ele te au kirkiti samo au kirkiti ole la foi ngor kirkiti palangi ma foringa mai la fa longo ia tu le pa malanta mana o sioeli pe foi la le run foi la tu le pele ngata le la kapisa mo pe le foi la lo o le fa malu o tu la epa malan na so la ta mai tai o Mitty Edwards foi mai o tu le epa o le fa ta mau ta longa mai Samoa to fe silila o fe me o so mai tu le epa i le melea o lea e o uma to a to finei al minstao ta longa Samoa o le minstao ta longa o ia sa ta una fai le upu ave i famat i le au ta mai tai ai li o isem tamo pe ina ta sina me langa e link uma mele o le mesa work control le o le fainga malo pe o le ngatara inga control to ina la kapi le foi la to control ma ki le ele lim la sufna lo manga Telepa. Ona o le tūlanga le pena e sau noa. Ua sau noa Mitty Edwards o tole e parfata mao o tānonga uma. Ele ia se pasia ina ele whainga malo le tūlanga. O le tūlanga le iai. Pena nawa e toi tali lava o iai. O le fato a tofi nei le minstao. Le minstao tānonga.
Wasai lalo uma lava minstawa onga me uma nei. A le ua fou nei le tofi ese. Tu se le wawe ese al minstawa ta longa ma entertainment. Ele o iai la ni a inga a mea o ai. Pa wale mele sai lalo tu la epa. O le lakapi ona o le ua tuto o tasi le lakapi sa mua. O tau tanga i fui. Le ua sui ai ma le logo. Sui umai ai tu langa o le lakapi le nei. A le kirikiti lato. Le ai o lei lalo la val tanga luenga a le tanga luenga o sports and entertainment. Ia se ta longo. Nga lakapi sa mua lakapi. O le ua ese ona ua fatuto tasi. E tula e pama i lato. Ele sa o foi le tala. Yeah, this is me personally. Lolo to ina lai tele tupela mo male kirpiti. Yo ina tonu ale ngale no o yai se tau titilo pe fiesa na vai nga mo mai ai. O le money hungry le mea. Ia, e sa ta upu ina e o e fieta no e. Le ai tu le epa ia pa wale mea na o le tuwalalu. Na le tuwalalu i le tato a inga le fast supporters globally. Globally fa amole mole. Pe ona au ngani mai e le fionga lauli al mali e toa. Ia toa le tai wa pe ona sau no lauli. Tai nange la va o le mamadu le atunuu. Wa yele loto tia i tūlanga wa yele maftianga ia. Ai uma foi nei me tua i uma me fa so nga lauli. Ia le la sa mai ele tua lalo ia toa le tai. Ia awani tato fai ni la fonga. E ta uleanga ina i tātou ia whapea fo i le fionga ni auli na li toa. Ono o toa file mu la auli toa lo na loto. O tangata wa mafuta le tua. Tātou ave whatasi nā tūlanga. Tātou tulivai le tua, tatalo, ina ia i uman manuia le whamomoe, pēa o le taimi o whamasinonga. E ata tanunga, e to o le la au na whawhau e nā manu, e to e tā upi ai lama. O le mea nā le lao o le keni lea. Mea lao ina panic, whita moea i solo, e suengi evidence mani mea. E ise taimi, tā whaasoa i pēa umapokalami. O te le mana o vawe avatu i runga taimi le nei se i. Te tā whono oa po le are tūlanga sa o e whai. Ia on tātou e tā noa i le steini muli. Ia, malo whaftai. E tele o mta upu ia te whita noa di mele aerang o tā taimi. O le tā taimi te rotu unisi mta upu ia mo leso rua wa le tue mafu leso rua de vai aso ia. Leso rua o tau. Ia mo te mne ia tā whilo tā pūkala me i whai unga tā onanga. Ia, o le tūlanga o le tā. Ia, mole mamalu o naia o fans, ma naia o new members ale asia le nei tausanga. Ia, e whamalulu atu. O le ate a matalia tātou Zoom trainings, i le asto o na i le aso sfulu valu o Januari. I le tula e tolu i le fiafi. Ia o le a leo whamawina uma o tau suafa. Ia o le a senda tu uma ia o tau le link. Ina ia tau join mai ai i le aso sfulu valu i le tula e tolu i le fiafi. Ina ia tue a mata tātou Zoom. Ia e mai se fo ia na i members fo. Ina ia tau malama au i le tūlanga e whaia ia tātou orders. Ma le taimi le cut off time o lau subscription i lea masina ma lea masina. Ia e whamalulu atu foi ona e iaini oka ua whaatu ua tuai. Pe o foi no tausanga atu le amatanga le io i aso malolo. Ina ia wawe whai mai lau oka pe a whape iei se fufuanga o e te malanga. Mana tua o le pa ua aso malolo i midweek. Ia e whaingatā ia na break off le ia taimi to o maila i o for your couriers ia ele fetau iai fa malulu atu la o le tele oka ia sa tau na tiliva mai anafi o le fatu am faina kiliva either Monday or Tuesday. Ia manatua o le asia. This is a part of your everyday life.
e te ala pa'i whanunga lelei o tae au, mua inu lau Asia e le I fufuluina o oloa. Ina ia whai e oe na ngai oi, whaatulanga lo waso, ala e maua le malosi ma le mwhaina e ngai oi ai. Ia whapena foi, every morning is for your own good wealth. O le hafo tangata ina ia mawhai e oe. Whawhaingo fie, aua whaina e maua le tele o mai. Lesi mea watu atau sanga, aua le whamei maua le taimi le stress. Stress is one of the worst killer ia I tātou taito tasi. You know, take my advice, no news is the best news. Aua le whamau sa di ia le no whango ti apo le loto. Remember, if you drink the Asia for the first 2 weeks, o lesi a me whamamawhatu langa le tula epa. Ia mātou nei New Zealand, Australia, whapena foi o tau I Amerika. A foi o le whatoa e mawaina le vai le whatoa e inu. Lua loa au inu mang, le lua vai aso le wa inu ai, e te whaalongo atu le se suinga. Awa e te popole, awa e te panic. O lo o iai le recommendation, o lo a mai le Asia. Umala first 2 weeks, a le ni suinga ia te oi. Ona to increase la I o le siau ipu. Whaatolo ai au ipu inu tae au male fiafi. O ina te whaalongo ina iwa ia le suinga ia te oi. Because o le tanoanga mai le Asia, o tātou umalawe ese o tātou immune system. Ese o tātou cells, ese o tātou immune system. O le tangata, it only takes a small Asia to react ai mawawe na maua swinga ia te ia. O le tangata, it takes time ina ia mawhai e te lele Asia e te inumanga, ina ia na mawhai ina ia le swinga e tutonu ia te oi. Lefat awale panic, lo ia o tole la numera nai lungo telefoni, nai lungo le screen, fa pe fo numela tula epa, e te wala au mai ai mo se soswani. Mahalo, whaftai, o le numera na mo uto uma New Zealand Australia wala wane le orua tasi, lua iwa lua, tolu wono o tasi, silsilane nei luma meo na ia lan numera, orua tasi, lua iwa lua, tolu wono o tasi. Ia o nei Amerika, Alaska, Hawaii, 5 tolu fitu o no lua. 5 tolu fitu o no lua. Ia, te manai sisi mea tupa I o le... Ne ai, tu nisi tala e whai vai aso fau la tō. Ai, kōla whaktuanga pula e pa mai alau po kalame le fiafi. Ia mai wala au mai via. Ok, walele, whaftai. Lelei sa moa le nawa mai ma po kalame ia ma o a fo ini whaale tonu po se ngana wasala I o te tonu o tōu matua atu iau te whaitama. Ia manuia le weekend e nei vai aso fau. Ia ai maise o le aso sa mua tae au whamantunga o tau sang fau. Ia have a safe weekend to everybody. So I fua. So I fua tupai, ia oi ai o whaatari, mai se kuka te lea, te maana watu e tau sami ai, ia o mea nei fu, ia I fua ta latu ta whi McDonald. By the way, whaftai tele a mōre nei a whiawhi, alofa tele atu wheloa I semina nei. So I fua. Ia, na tu sa mōre na ua, mai ale vaenga o le ma au nanga, ia vai. Pe o le tele a le ma talanoa, o le whaamanino, ma whaamalamalama. A taua I o le mea muri le ma talanoa ni le mea o le Asia, e au ngā tele lo sui fua maloloina, ia e le ngatala le Asia, a o tele ana products, I ma tele talanoina nei, ia ma le vaenga muli o lau tautua mo o e Samoa, ia o le nā. E le o toe nā malelaina ia tūlanga o loo iai taru mai ia le o le whamoe mawalunga o nei mea. Tu u ia le mo le meo le o le whai porkiki e le lea. Ma le fia o I lunga e whai matai o Samoa. Pe a whai e iei anga special agendas.
tasi ar tangata e fia e mana o mia Samoa e whai mataitai o lona atunu. O tangata e moni le alofa ia Samoa. A o le meo tangata e sau malonga agenda vule le fia sau e fōringa mai e alofa ia Samoa ai muni ani. E mtuale aia. O mena e te tau e le mawhaila na filifilia e se tu malo. Se tangata e loa e lona i tu malo. O le tangata le la tau filifilia mai. E iai ona agendas, e iai anga issues. E sau lor tangata malona manatu o ia na te pūlea Samoa. O inara le whale tunoi. O tangata mo o mia tatu is a leader, a taitai. O e le mana o mia tatu se pule. E le mana o mia Samoa se pule. So, fia mea is a leader. E leo se pule. But iai foi ona temi e whaale tonu ailanga decision making as a leader. A o le attitude mo mua e leo i maua e fia me. O le mea fia pule. So le mea na o te lango ina pēr le sunga te mai tai pāle mia. I lona tūle mai. Ona e eilona winga le na o se taitai. A ia whaafonga mai pēwhia me sa utalama sa utuolalo. O le taitai e moa value, e te lea tulonga value i ona tangata. O le taitai e moni le alofa i ona tangata. Po lea e leo le nanu le metaua. E leo le poto salalau le metaua. A o se taitai e moni lo na alofa i tangata. O le taitai na o manatu iai le atunu. E leo to inga taitai e sau e tū marsasa. Me nau matua i o uli liu ai apu ia. O te le toe mo o mia se taitai e pei o tuila e pasai lele. E fia i tangata isi tangata e fia i e sea. Na foi lai maua tuila to mea. Tangata to tero tangata i e talafu ia tuila e pa. E o mea te minei. Ai meisea ia le au maurulunga. Na fai e tuila e pa did the huge favor for them, for all of them. So o langa leadership foila. Na telea i na tele na o tangata na te whaia me mana oi. Ai pe tai o Samoa te minei, e mo o mie Samoa. Se tai. O te matua i o lango ina le press release lea te matai pāle mia. Pe a to fu uma iai tangata iai pe a ui uma le awala lea. Limoni, tuila epa, ile tangi ala auli le na fai. Ai au alani i saule mea, ele api aila ingoa i e lunga mea lea. Pe ona sao e rola i elea, o le rule of law. Eisa, la umana ave tangi, ai le o loa me se tala, po o fai ni morianga pele ai. So e whapalengi mai si mea kakou. Ai le na whape e ule au le si vanga. Ai le o, na le palengi rola i o inala, na sai lo leo le atunu. Langa e tala basa nu fatu, o wale whaavale ai, le si fe. Na o onga umatata. Io tau sirafia. Po le hafo imala, le ua o nei foi mea. O le ua onga umatata i lungo o mene. Ai au le tala na. Whaanongo no me foi o e lo tai lo pale mia. O le na. Iai se taimi e sa i ai au tangata. Ia e sirafia. Toe sila i lau leadership. Ai sea, e iai ere to inga mawhau fule le tangata soifua. Ai. Se o tatu uma tangata ola. O ora tangata ola pi oe. E iai o whale tonu. Ai aua ne whaalongo atu le lava whale tonu. Ai pretend tare se mo tupu. Ioi. No inala e tupu ai ma te tele whale tonu. Ona o le tūlanga na o le pretend. Resa o nasa oe.
ai fai ma tau tu mai le talinga I tangata. Ai sea, leanga o tangata na tu ua o tau tu tonu o le maotafono. Ia. Tau fai mwhalongolongo. Tau fai mwhalongolongo mai I tangata o lo watunu. Ai aua le fai ana o tau ai lunga le level lea. Lea I le se tunu na o tau. Ia e. Ele se tunu na o tau. Ele fa pe fai mai le poto tu le epa fai atu le poto oe. Fai atu le poto la uli fai mai le poto o risi fai atu le poto le ai ele se tunu na o tau. Wai oki lo si mea oko. O ai lana e fa oki o ma koe mkako. Ia e. Try to lead by example. And how to set good examples. Do the right thing. Ama I se whengofie. Simple. Ewa. Ai aua le sau le si whaipolkiki I meritua ngai, musu te linga o ele teitai o le malo, fe musua I ale na o tau whaali ai lo tau watamai. Ai whano ai le lau te lenga o le atunu. Awhila le whaatu tala. I le se malo na o tau. I le se atunu na o tau. Ewa. Tele ana nafi o la tulu tala. Tele I alo I sesi. La uli. Olo minsta uma. Lau whianga tamate paremia. Tuile epa. Oto uma. Na. O le whautuanga mai tangata nu o Samoa. Ua tu te ta alo yolo tangata. Ewa. Whaile me sao. Whaile me tonu. Whaile me moni. Whaile ma le alofa. Ua le whaie sa ili ai manui o tangata la vaia. Sa ili ai le history of whaeloa ai o a mea umatula wola o un whaia mele, on whaia mele, on whaia mele. Tau tele o atu e su e ni tau lanu. Alo lofa I tangata o Samoa. Whawhena lofa. Ile tu tele o mai siau mea, tu siau mai tau emotions whapea mai a mea o mea I whapea mwhapea. Aia. O le meta o le lofa. O le meta o le right decision making. Mena ta o le lofa. Not about feelings, not about emotions. It's all about the right decision making. Leo te mantua rau tanan whatu pod lua tōt whātau sanga. Tau te olo sa ili whamata au si sili meta o le lofa. E le whatino ina, e oe. E le whatino ina I o tātou whalongona, ma tātou upu matala. O le meta o le lofa, o le whai unga, ua sao o na whai. Langa le mea nai loa I le atua le tatonu iai. O le atua, o le alofa la vai. Whawhiwhenda tau loa le alofa le atua. Na se ro le lua I tangata. Whailo ma decision making le atua. O lea. E whai ma tangata. E fia tangata. E ala ia Yesu. E wai whautala iai. Te le na una I le melea. Lenga. Ai o ko ke mai ko ka alo mai lunga faali mai ko ka mai fa pe o le por kiki o langa awa che ka ke por kiki uma o fa vale ele si fe o ta masani na ta tua o nga uma ia ai Paule me mo o mia Samoa o lo to fa sa o fai le tunu o re mai fa pena ia ai e tu te lea lo lofalo I le atunu. Sili pe ako e whaingisi whea uaonga. Sili pe alu ka whaisang whea uaonga. E whela ala tamai palota la tau o mai fu e wha ole ole le atunu. Ka kua ku fo ila ia le ole o whatotuanga o le atunu ia o tutu me tai madami o tonu le atunu. Eoi. Au ora whawale, au ora saule si tam whai e leanga ia leanga tuile ia te vai e. Sole. Tu te lea lo lofalo ia Samoa. O le tarasa o ale ufai atu. Anu tangata ese marfan menel ese marfai pula de faisis meanga. O a engis ka ka sili atu lea lo lofa ile atu. Pulu mapula.
talosia ia monia lau ourua upu na o fai mo te tuila manua. Ioe. Fia te whanonongo ti ai. Talosia. Talosia. Ioe. Aua ne i pisi atu o rua i poro kiki leanga na sa un malotu to tasi. Ioe. Aua. Fai lau rua pitola au ia manuia tu tuila manua. Ia lena. O lau tu e tala muli alea. Ile tatu whainga malo. Te mili nei. Tai ma le lofa. Fai ma le lofa. Tau te loa lo ia o tau le elementina, le elementina nga, o le lofa. Ele iailo ia o tau le mena. Tu u rol pa le mene. Ai alu tangata. E su ele mea o ngā moia. Ele o i fo e sau tangata su e ni mea o ngā monon ainga. Ele o i. Ele o le pa le mene o Samoa. Tau te o mai e su e ni mea su e mea tangata. Aua. Ia vai ese. Ea, ni upu leanga upu i tfai atu. Leo fai atu. O le matua lofa e o te. Ile stau fa leanga la tala leo tfai atu. O leo te o te atu. E se o isi mau fai pule na ina o te matua mau ai. Ia e. Fai ma le tonu me oma. Fai ma le lofa. Lau o fionga te matai pare mia. Te le lofa lo ia Samoa. Na i loa leo lau tala le fai atu. Ia e. Sui pare mia. Le kapeneta, e leo ina su e mea o tau. Nai to tongi o tau en malo. Wha o ngā tau, ta i fia se lau afe, nai tongi o tau sanga. Wane e le i whilwhilia o tau i tū malo o tau. Tau te atu su e mea i to tonu o le parlemene. Aua. Au tau feita i a tiao. Pule tata pula ai le se upu leanga le o te whatu. So le o upu le alofa. I o tau alo lofa i a Samoa. I o tau alo lofa i le atu. O tau te atu e whai mai tau whari ngā por kiki inua i ngā. E se fia wa ai atu i tau mea ngā. Ia e. Alo lofa i a Samoa. Tatu wheloa i le so ngā fua. Ia e. Ai le whai pura a le fia whai lau sunga le te pare mia ngā e. Le fia whai lau ni a teau. Text mai. Voice mail. Ia e. A leo wha leo sa o atua. Ne langona e moni. Sole. Se alo lofa le atunu ui ate o tō. Mea ngā lenga whitwhili o tō. Mea ngā lenga whitwhili o tō. O le alo lofa oi. Le lofa le tu malo ia oi. A lofa le tu malo ia oi whitwhili o tō. Le whala la amata le si whainga palota. O le whala tala le la tō mai le atunu. E oi. O le toinga mele la tō mai le atunu. Lata fut palota n whapela i ele. Le ai masesi au te fefe iai. E oi. E whai mele, se tau whai malo lofa mai. E oi. Whai malo lofa mai. E leo na tamu whai i o le palota, na mai whola i e whapeapea mai, le ai. Whai mua lo tau wala awina, o lea, alo lofa i le atunu. O le decision making, o i nae whai i meta ure tangata e moni le lofa. Alu e whai, sa ili le tuspa ia, o na e roa leo sa ora utala lea. Na se lo le lua i tangata, o le decision making mua le atua na whai, ia whai ma tangata. E awala mai ai ina le sao lana whai unga na whai. E siana sao e whai unga le atua, o le alofa ia te oe mau. Ia ola oe mau, e ala ilea, taulanga e tasi a afe. E a mene le tala le whai atu. I ona na. E tau te o mailo la ese le mea ngai e tato. Na. I leo se atunu o vale le atunu tu te mai a o palota tu mai le tu te whaamata sia mai. Ne ai. Whaasa o au tau decision miki. Au arto e whai au tau porkiki parpala ai whaapea tu e le atunu. E leo mātoni atunu o ni vale. Ioi. Ia o lava i tala. Tātou wheloa i le songfua. So i fua mai manuia.
tanu moni tate fia fiai o te sa ili mea e manuiai e te ulu ola fai manu tu mau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vinga ia pai le whaawhetai I lo tātou inu lo tātou nu ia talosia lo tātou nu ia manu ia Ia